There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. O le Os Pacific Funerals na whaawai le tasi le afe iwa se lau i wha i Sydney. Wha mawina o le lua i au unanga o le whale maliwa sa Samoa ma le Pasifika o whaawai i Australia. O lea ma mia sa o loto e tama whanau la wa Samoa. Ua silia ma le tolu sultau sanga o lana tautua wha mama avenga mo tātou tangata. Ua tele leanga waa i le whaafuaina o le au unanga ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu i maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma i ta pena i eil whai ngā malanga mō le ua wala au i eile atua. E ave e sea eile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa e le a whaina po le hale taimi. E tā ua i mātou o tātou tūmanga no ua malu ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua le luas fulfai tu la i le fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua e tu samfina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama le ili mātou tu lau whamtalanga le website
www.auspacificfunerals.com.au po le telefoni le totongia tasi tolu se lau valu ono fitu o le national o lua fitu fa valu tolu o le mātou telefoni fea viai o whaali mo o tolu tasi wha iwa lua ma fesili mo le tamaitai pule na omi masina mua mana tua nei le tautua le Aus Pacific Funerals Australia lo fale maliu e le moe ai tautua ina o le alofa ma le wha avenga. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. Pese atu mafamatala Lomitamo fiele mafaya upuna famatala Uanu berata sifo ioe ile Pacifica La Usamoa La Usamoa You call it paradise, we call it home. This is Samoa. La Samoa. Aloha.
I fi fatalofa ma o folofa tu le foi vanga o le whapopongo le tātou porokalame. O le tau te ia e le fo ia fia fi na ua lua se furu ma 5 minuto te nei le tu la. Fa ia i le te mia tātou fo ia i ni usila ai me se fo i o Samoa. Ia au e tu la nai va vei Samoa ia be se fo tau waso na tātou i tu la. Ia e ua te aleiva le po ia mato i Amerika. Ia e le hawaina. Ia ngā o tātou tau te alu le aso fai tau waso tātou. Ia i New Zealand pe o le iri tātou ofisa au tu. Ia, ia mapalu sa whai mwhai ngā Samoa. Ia, o le atu no tofi. Tala tau tonga. Ia, e tofi ngā tātou Samoa. Pata alofa mo ua folo fatua i le reivanga foi. O le fiafi. Ia, ia i le pa ia mawalunga foi o sio tātou watunu. Ia, o lo o. Whaepa whaatiwa au mamau. Ia, ta whai fia foi. Ia, male ese foi o. Ta vanu ia me se foi o atu maunga. A wala o whaafonga maua. Ia, mai mata whanua i si uwhanua. Ia, mātu o sauti o sifu foi ma se sa. Ta alofa mo folo whātu ni vanga foi. O le afiafi se whapoponga o le tātou porokalame. O le tau te iae, ia, asiata ma le sunga le li ataua. Ia, ma se tātou malo whaalo ngia foi. Le aso ma le aso e a whiarunga o le tātou porokalame. Ia, o le nei vanga o le afiafi. Malo le pale, malo le folau, malo le whaatoa toa. Alo fo le tau ata i le whaingo fie. Tiute o whaiva, ngā luenga fo i meso sa ili ngā malo le tātou utunu. Wha malo atuai, ma whaatalo whaatuai. Ia, i le suafa manu malo. O lo tātou watua, ia, suafa manu malo Yesu Keriso. Ia, i le fo i vaenga o le afi. Ia, tō ona mazani asiata. Se mai pe au mangalu fo i o le ea tātou te au mai, au vatu. Ia, me se fo i o tātou whasoa. E tu sai. Ia, mea o lo tutupu, sa tutupu. Ma mea o le awha awa o pea o na tutupu. Ia, ma lo le pale, ma lo le folau manuia. Ia, le talitanunga. Sau le vaa na tiu, tau mai le vaa na tau. O lo ma baulango le vaa na whawa folau. Awa oe Samoa, ma lau tāpua inga. Ia, e le whaingo fie. E le sini fo i le tai le tāpua. Ia, awa o tātou o le au malolosi e o e ngāru mui. A o e o le au whai tatalo, mātua, ia, le lawa o sinsina. Ia, me se fo i o le au whai ngāruenga te tofi e le tua. Ia, ma le tinifu o la tau ia lai tu ia muri papanga. Po le fala. Ia, maula li ula. Ia, au wā se maruia. Ina ia hae, pe uli masao. Ia pe tau te ia e fo. Ia, whaiva me se o le tau tua. Ia, alo fo i ma whanau o le tātou watuno. Ia, o mai oi le rivanga o le afi po o le awa uli. Ia, po o le teimi o le po o le vave au, o fea lava. Lea e te maua mai ai le porokalame. Fea e te maua mai lo leo. Ia, ma e sila mai ai, afi fo i le atunu o le ale teimi o iai o tō. Malo atu asiata rivanga o le afi. Malo le folau. Ia, malo fo le whatoa ma le langi e mama. O lo maruia bea uma. Eo iana motu ma le taula. Tūlanga fo i o malanga mai ona o nisi fo i o wala au lia i. Tūlanga o ngā luenga la. Ia ai le whaititi ai le lofa malanga le leo le tua. O lo solonga le le mea umai lona wha mahoni. Ia o iai fo i le leia tunu. Ia whata lofa atuai o tau i Las Vegas. Io. Ia o le mātou te nei o tau ele. Vegas, o le whalangi ngō Vegas. The city that never sleeps. Yeah, po le entertainment city, po le Sin City. Yeah, ma tau whaalanginga o masaria i tātou Amerika. Yeah, o le mauti tau lau whanua le teimi le nei aso fo ia tai au. Ia ise whapitoa tau te whilo ia i nā i tātou whalolowele le two guns. Ai, o lo o maruia mea umai e lofa mleanga le leo le tua. Wawa ai atu fo i le tele. Ia o mea e tutupu i le nei fo i soifuanga, se fo i so tātou tunu o Samoa, a tunu fo i Amerika, se fo Australia ma New Zealand. Ia, maisi atunu o le, lalo langi ma le atu lau. Ia, wawa i atu fo i le, whaita inga mai fo i o nisi o
o mea tau fo ia le aturu o seina la tau mana la tau fo yo so fa inga mana tu langa o fa te inga o le malosi tau fita ia o mea ai tātou te I loa masi la fia ia e ka aloa ka masi la runga ia ai sa kia ia ma ave le fua e a u fo ta fenga e se fo tia vai singa ia ai o le lofa o le tua o le mera na le no u fia fia le lofa o le tua e le fai longa tanga ta fu le ngona te tala e ia le fai vo le tua ile ma le ai e le fa piko longa lofa ia sa inga e fa piko foi nga sa mo ai le lofa ia ingikia ma ia e alofa e whaasafua lava lona alofa. Ia, po le afu le tele vave o kako so o le atu. O le tele vave fo o mea tātou te whaia ma tātou so ona. Ia, a o lona alofa. Ia, e le ma whai o na liu. Ia, o le wha malo lea ma le wha ta alofa lea mo o tau. Ai ta maa mātutua ka alofa. Wa vai atu le nae tau ma whai lava ia leuru moenga po le talenga tele ai ma tātou pa community fo I na ia tato o Kilani ia e ala mai le Asset Foundations le Pacific Leadership Forum fono fo tua ia official consula ai mesi fo mafutanga so fatasi mafafia ngaina ia ma le tau mawhainga lava o le tūle ina walanga le wala ta mātou le campaign fo tato palo te New Zealand ala winga le tau watua o le wa matana tu e tau langa le na whailoa I le tato community madurewa ma le fionga tama tai minister fo le o tangata mātutua the seniors citizens for le tato New Zealand tama tai Casey Costello o le la wa umana tu ina tu ia se mau ma se fato fala ingo se mana onga fo I rota o toi finagalo tato tangata Samoa ina ia liu walo mai se fato fala inga New Zealand e vavetalia loa le tatou pensiona mo nei tatou matua ia wa foilele wa autova foilele ma ile tūlanga o le lautongia ile tūlanga o le tatou pensiona sorry le siksengi foile mo tatou New Zealand mana tuala o kua pakakua fo ka ko fai nga fea nga fale wo e se longa umang kuri lau sfuko sanga fa ko am fai nga taito o pensiona tu sape wa atolo wono lima por fitu se furu po le ala ai afa pe o le fato e mo wo so sikise ia e tu lia lau se furu tau sanga fato ama fai na taito o ile tu langa o pensiona por superannuations fo le ma tu sila ai o le taro sanga la le wa ave ia ile fio nga ile minister ina ia sila fo ile ave ser nga se furu ko sanga le ko kuri fo wala vai le nei mau fies furu tau sanga over mar fast furu mo ko sanga o afikus o fa ka se so no mai tangata ma il tato fainga wala vai nga ka sanga ke ai fa mole ki usila ia mawalo tato si seni mo nei matua ia pinga o ngai vai yaso io e fa singa pidio ko nga se wangi ngai vai yaso ko ngai vai yaso stand down fu ia ai entaito so le tele na nei vai nga mana nei ia e fa boy fo le lango tato community e ngata fo tangata no ato wala ngai le o se me ka nga o usila mele e ta wai le lango male le opongi e le to tele o tatou tangata o foi nei mo tatou le to inga skeli foi le fa kan kingi ma le to foi pe ana fai atu pe la vo pe le telo taimi a wona mo tatou le o langa fa kan kingi e le wingo no tala a wona mo tatou le me foi le tau te fia nga kalia o me mo mai ai muso fe senga luenga pa wanga ole vai nga le fa fika u ke o ka ku ka Samoa o tātou ni tangata tau te fia tu lo ko ke fia ke le fama iki ai o le lavi e kau ke le ngau e kau ke ho uma ia e lango ma fai de ngaluenga ai tau te mana na ofile le pe e o isi ngalu bui ai maua mar file muse mea esa o le la ute avatu ai la utu ala lo le langa e toi fa te pala utala ile te milen tatou tau ma fai ai le siksengi iwe fa fe kai nga se i tu yo no le pili
ai ore ke le a ko nga luenga ma fa mo fo ia ka ko ka ke oi fai ka ko submissions man toma tau te oi fai tato submissions e oi skanga mau te ala la nga tu la vai fai submissions ai mo fa mai siaka o mai bu fo ka ko kai ni mai ba we le kai ore upu alea ele kai ya yoi mai ele kai ya o nga kupu le mea me ia ravi foka ko mangai ko inga ngasoro ke ele mau le ro wiring ko nge me uma ele kai liuri walo mai ia ngi psila ya ole la me le boku pungi o fisili ai ku nga ku sa o ya la to ia na le teleton o fiela le o ko ye ka ko ale o ka dia le o talia ele ia se me ele talia ya ole nga fia le na to e fa manatu to ya tato umal ya awani tato musu fie awani tato fie ya tato ya ila amtanga fu tato porkalame ya patalo fa maru si aulena o tato tangata samo umal o lo o afio mo papa au ele gato New Zealand ya abese fu ya ole tafatelo tato ke lo pepo fia la vale te ya ole atatu watu tatu malolonga pupula tatu malolonga a fo i mal tatu malolonga tatu wafe mai lo tatu fa so ai lo fu poto no usunga ka fara ia il tatu ofisa e manuka. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo Falava and welcome. Keep the flame alive. Samo strong, we will survive. Yes, it's safe. Talo fatu le tatu wa proclame le vango la fiafi i le toi taliu mai tatu ma malolo masan. I na ua tolu super living te te li tu la fa malo le ona sai malo fa to. Tau te le i a fia ni so tatu wa fa silanga masani ia e bese fo ia. Vai nga tau fo i tatu wa fa soa ia ke lo fo ai uto ai to no ursunga le tau to no tatu officer. Ia ai se o tatu wa fi mua lava. Se io tanto wa fe mo se fa te a tu tato wa no te se sia mo le amatanga ia wala nga se e fo tato wa va amatulanga o tato fa so ia e ta wa le tato wa fe mo se fa te ana tato va mo o le sitala mo le kwata lua i tato lo mo lupe foi va ese ia le o te tala le tato le sitala mo le taimi le nei ele ngata e mawhai ona e tutongina e ala i tātou online. Ia ai o le aso i o le tātou listala suma le toru me suma le wha mo tātou lava. Lea e tutonu o New Zealand po au kilani e mawhai fo ina e fisotai.
ma whaelo mai ia ona senda tulu le link mo le aso le sitala. Ia su tolu me su wha i le tār fitu le afiafi a mauani. Tolu tātou vasenga ia o le lau mua le lupe foi vau e se peono tau sila fia. O le lau mua le nei po le aonga le nei le ua 5 tau matau iai ia le maftanga so fatasi po le tafa tolu o le fono fofoutua ia e maisi fo o le official konsula ma le maftanga so fatasi a whawhia ngai gara ngata fo i lea 5 tau matau ia le Pacific Leadership Forum ia o la tau e tau tuaina ia tūlanga o le anga tonu ia o tūlanga o le tau tuaina o le whanau matai o le mota Samoa ia o vaenga umalava ia o ia whai ele practical a whapela e te a o tauina ma vea oe ma sui fo i o le tātou lomu ia o avanoa ia ma whai ai ona palu le ava, tautu le ava, tufa le ava, folfola le ava o vaenga uma le ngata i leo le folfolaina o tau mafa ia o tau mafutanga wa uma vaenga whapea ia telefonisio o tātou functions ia manisio vaenga o whamoe te tele ia sa awai ai le tātou lau mua, ia, pe ona watu i runga le tātou wata. Ia, o lewa na tautu ai le tātou a onga nei. Ia, o le tua a kua talona rua la, le la e te tala i le aso sutoro me sumar wha tātou lista. Ai a mata i le aso tolu o au uso tātou vasenga. Ia, a whaongaina na le tātou na le telau tā la lau le sitala registration. Ia, ai free ia for the 3 months tolu masina e te awa o inai ia tūlanga tau whawheo na whaisau sau tau talanga whawhewhea o na wha awivi sau lahunga whawhewhea o na wha awivi whaingore si alofa o a umaha tūlanga whapea ia e o le whaongai no le fue ma le tō ia e o fo i le whaingore apa whango la kou ia mai se fo i o le tūlanga le tau whafo ia o le tautua no vaenga uma whapena. Ia e te sura i lunga le tātou link le nā me si whawhaongai no tātou vouchers nga aela mai i le tautua a le tātou Pacific 40 ma le tālofa lauja. Ia te le fo i lesi vaenga tāua fo i lea i le nei fo i tausaka. Ia ua whaalau tele fo i vaenga o le tautua le tātou lomua tūlanga o whawhiwhianga. Ia vasenga whaamatai o le vasenga wha au manga maualuma ia po le au taravou ia me se fo le vasenga a mata tau ona sifuma le olu tau saka a nga i lunga ia le sitala nei ia ma fia i launga ngana o whaarongolongo atu a o tu lou lava o whaarongolongo atu i telefona mai Samoa o la e whaia le mafutanga fui le whangasa i Samoa pafta i tere lava e mo mori la fa malo ma la fa tele e isunga i fia o ngolo la tu tau fia o ina le ngana sa mo wa o fa o minga ngar fa ngasa fia o ngola o ina le ngana sa mo ya kila i New Zealand ai o fa longo atu fa tal no ngala na mai sa mo ya e fa perka ngia mai le fa kar no nga mai nga la fa si fa sa mo fa news ai ka fa perka ngia le tu lowa ele fa pe te fatu te masani le lei o te lo fose wo ma bai fo ia te au le fionga le o lo te fono ato ile fanga sa ai ia te o le fata ua fo ia o ta tou ia fa ia o ngara ngana sa e fa ka ua fo ile ka ku ka kala fa sa mo iyo e le ma fa inga ka ko o inga ngana sa mo ai ka ko fenga ngui o ile ngana sa mo e te tangua na tātou amata mea. Ia solo mua mai fo i whaia o ngā lele o langa kaukala ngana whasama. Ia tā ua fo i mō tātou i tono New Zealand, tā pena lele iai lo loto i whale, e le o le whale, a o le ano whale. Ia o le fo i parungo le ava, i whanau, ia mai se fo i o tū langa i safu whai o le ava, e le whaasapa su ia. E iai le tū e sanga, e sā o ngā soli o le ava, e iai le ku ngalue o le ava e foi le tu e fasa e le so nga sapa su ia le so nga ku solo i luma au kafa o ku o kalangi o ka ngo ava o nga ia i lo ia e ta u uma vai nga ia au mai i lo wano fana ia e o ina foi mai nga tau ia titala tatu listala o le isi tatu
tūlanga o le tātou ia whaalawiloa notices la so tai au. O le a tofo ai o tau I nei Las Vegas I le a aor ka māloa Mr. King whalai. Ia susu mai matala mai a ao Las Vegas e ua o mai deli ta māloa. Ia lai ka penga e vai nga ka penga mai a ngale la papakiu o inga sosi e lua la tātou menu tai au o lau papakiu. Ai nga marika pala nga wa e tau o le mushroom for steak karkoi e se foi la longa faina e le o le manda ia sau suli mata la tau le tamana tai e umolonga e va wa e inga we vanga I le Fremont ma o le strip e kifa o le tatu two guns fa le loa ia ale to mai tai por fionga mo avama ma le tau tonga ia Joe tūwhanga. Ia maritatu Two Guns Island Market I Las Vegas o tilo. E sila fia umai o tōna I Vegas. Ia ale whare o loa, mara whale ainga o si unga li. Ia masi fo o tamali o le tātou o tunu ine. Oi, nā la le la maua I le tātou menu lea. Mō lea so na tai au. Koi fo I e lor kumalo. Aso whaleile, tofo I o tō nai Bay Area. Bay Area la. Ore aka kala isi kukarko inga. Mana tua mai Bay Area le whaisa papaki. Ai se yo ko fola le kali. Iyo. Ya mai se foi le beef stir fry. Le mai le kukar ka malo. Au ai ka le po vai skai ka foi le perka ngia foi le Gordon Ramsay. Ya. Ya el fai ngor kuka. Ke la longa la ele le ya Gordon Ramsay ele fasia ye sisi. Bay Area. Aso fa lady. Tasia foi le aso mo tato Bay Area. Malanga e ser ka malo. E no fai atu. Ka ngoko mai ku ke kofo fo ilele ara si kai lir ka malo Mr. Falai ya tinga nga fa kofo ma me aso vai aso fo lo ile aso se fulu ma le tolu tau le superval tau lunga lo ina Utah ya Utah ale auto sila fo ia e lua la aso ye fa ye le tatu barbecue ina Utah ole aso tofi ma le aso Ferrari ya ai tau lunga ile tatu si valea si bala le ia mo tatou ma le tau te fai si ngā fu a Utah malo tatou si valo tatou si posi va muri le ile fa ilia tamma le vai isa oi sorry tamma le vai masima tamma o le vai masima fionga ia aloi mai na to solo ia mata utia le fa ilia kama se o kama le vai masima. Ia, bese foi la o le tatou flyer na mo le tatou barbecue Utah. Ia, mai mo na barbecue la. Mo tatou Utah au tau te pole. E ma fai fo nga pre-order lau plate. Ia, ele aso tofi, ma le aso Ferrari, aso suono, ma le aso fitu. Ia, o alfa moi. E ke kofo I limor ka maloa. King Falai. Ia, pore fionga ia fa o foto. Ia ona I fa sila nga tau na mo le matanga o tatou. Porque le fatalo fatu le ia taua. O fa longo ko wa e kare mai fo ringa mai. E se me nga ko ia fe ia ngi. Le fatua e toi o tol tatou ofisa. Ma lo se fo moria. Se fo moria asiaka ia fa pe fo le sila mai Samoa. Ka alufa male se fo ma langi mai. Ia Samoa o sila mai. E te dola utala li e taua. Ia. Ai ngale ngano ana ufa yatu ya te oile mele nei. Ngale ngano ana ufa yatu talu mai ta fai por kalame. E se foi la le va ai por kangaka I ngei I lungo le kebra marisu. I lo se ei mai. Ai ona o masangi la ufa ai foi le lo ufa yatu yo au tafa o kilo aku. E sila mai. Ai e sera ri no le va ai ko kanga ka le ngo yo ai va ai le kene ngai ko sia buia ya ka u me se lo sunga mata malo ya. E ai o fia la va nga fam karanga sia ka mo wa misia. Wai. Io. Ai nge ai ke kere kai ya mai ke. Le yo va ai le ke va ai ko. So e ai e ke kala vo ri e ke kala vo ri parfa. Io. Lucia. Ole va ai koi pay for roughly around 50 years old 55 Paulo kanga ka ke vai ko fa matua ngo fier ke ma nga fu mong
So le ke ko piko le ki ai fu mo ya ka wa i la ka vo wa ka ko pasa li ke ko fa ma ku ali Lei mana tua o te o whai atu o lona tūlanga matua wai ai o fōlinga i le vava ai aku i rungo sulu. se la ka vai a wa ku i se pepe a ke vai mai nga se la wa vai ala ka ku i fo ringa pepe ka ko produce Ya, e ui o lea. Ia e whawhitaina na ngalo ia uo ka ngoe acknowledge le melea. O la ua vava ai atu, ai o whailai lau sao whai mai. E pike sao whai mai wha whaife au fo ilele pisi tangata wa retire. Evangelia. Ia. Ia. Ioi. Ki roka ka fo ilele o. Avangela se fa nga mon mo winga la kala ia ko kongulo la ia po Mr Fly po Kalingi po ia se so e ke ka ua mai disi o ka ngaka e le kai kari kongu inga e nisi. Ia maro siaka o aku fa ka yo ngai ke monguia ia a me se fo ia ka ko malanga male fa ka singa fo ngai woma a inga fo masangi pe nga ko fela inga fo ia ka sanga o ke ia le na tonu la ma lo fa tai ma lo fo ta po ia me se fo io tu la vevela yo ngai le la fa to ato fo fa la ile me ta o vevela o te loe silia tu nei lo vevela o nga o fa masangi e wa fa pengale velo se o te sila fia o ila bo no ai ele kai le vevela o nga fa la i ma nga te va ia na le na o ma te fa tau lei longa se me au solo i vivela au fatu e fa me foi li o ia ai or kanga kai mu maka i lau farai fa mai asia ili kai o vivela or farai i vivela o na me mai aku nga sa wa ko nga ia ala so tai au la to foi tato nei LA fiela o Isari i Las Vegas ia a faio e maua nei por kalange pe ke fia pe ke fia ya maua ma Mr Falai mal tanto por kalange le tau ia a o stanga te nau le tau mafa suo ko se e ko fo ke le upset so suo tu taia ore a e ko fo ia te tala mal tanto freng pa wala ka nga ka le usa ka kanal freng si vai nga le mai le valu taia or freng fa ko aka kala is fukas ia le la ta tala mai le so taia ia nai motu ngā awha o loo iai le nei taimi. Ai, lei ataua, o le ata papa a veloa, o le ute vava i atu. O le fato a manu mai lunga le keisi, koku a le lenga ka pisa. E le aso lenga kako e pisa i le keisi le. Lenta, I think last year or the year before. A le fato ato e manu mai le lunga. Le keisi le, ai mana tua mai fo i le ataua ma le whaafonga mai le atunu. O le unua i keisi lava lea na lau manu ia ai le tangi al tamale le no foi au se talia o mouate i lona whaasa mo al tamale o ankelu o ia topu ale o ngar kangi lea originally lena avatu tu sai o le post foi le la lena na mai ka kala nga post nga avelunga pengi me ni kupe nga ke la foa e pe tu tongi ia ni leo le ta ua masua fora o ia le pe ka inga ngalo li atau le fa ko ako e mau manu mai le lunga se o sa ili linga tu pata tu le ha pata o sa fa ke foi au fa pe e lunga e ko e mangu mai lunga ngim ka upu ale ke vai ako le wa ave kangi de kangi fo ngai aku pai sapangi ia ma toni te vanga e kusa ma sa nga fo pare mia len ko ia la wo foi le kusaila nga ko ia lunga le post foi le nga fai morio ia wa ka morio la nga la sa ia le ngo o morio a ko la vai lunga le post ia fa penga foi ia le kupe molongaka o nga le sa ka ko uma la vai ai wala nga el memo mo foi le sia kai nga o le ka ko pisal ka upule ele ia la se ka un foi nga morio e esele le post pe fa mangingo i lunga le Facebook ele o sanga Facebook le so le lang ka wanga i umola vai ka ko kala ma nga i wala nga longa ka ia ele se aka fai po se aka o la ka mo ia a wa vela nga ma me o le wa nga u fa nga le menga e wa ele la kangi fa sanga le palmier ka mi ngai ai
e ka kau fo e koso aku ma a fa pe fa lar ka fa ka ngunga wala ngai vai ko la suma fa le fenga le bala ngole fam singonga le wa ka koso aku mo de o ko e fenga nge lenga ka nga su ngai ai fa sang kala por ambe ngai ai vela lo le post mo fa sang a ba ko se mau fo le e mau kingo sa ka fo ya esen mele wa le yes me fa penga nga fai e morio o ila no kai mi en ko po me ia a ko nga wai lunga langa po kala ma fa ka ye ai le fa sa o pe ka fai aru Facebook e fa mangingo ai ole pa fai e se ka fai fa sa on mele ele ka fai e morio e fa sa a le lau fa nga e leo ia ko lua ia o le se me ku sa lau ngo fa ma la ko pasa ole tasile na vaenga ma lie ma ile mata ukulele ata wale wa ya fe tonua mana tua mai ole kama le toni te vanga ma tupa isa pani o kama ya aku le epa ma ki ngo ai mana tua fo la wali ile le nga o a rate le ta vale foi le tu lo le New Zealand na mana tua mai la wali le ko mo mai vai ile case le Molio Andrew Mowen is a complainant in a defamation case against former Prime Minister mai la ka ku April 9 2026 alanga la e mamawa ku kuar ka nyor case le mana tua mai ole original kangia le kangia kamare ona o se fa matalang e tu por case le ola para mia ia fia me kem ko nga ele o pa mia de fio le so la ulen balito ona anu rule o musu be bile o me mali usa o musu e fia involve ele pokor kanga ka me fa koi e poko e fia lau pala ai ale o ke fa yaku o le sia mo pingi le o pala ai ka ke musu e lau le si upu fo ile le ke le ngala lau e kanga ka e se mal pala ai e fa u mai fo ia ka ko nga u mana tu fo i o le pala ai ngo berkasi ale le bo ulonge fa i o le pala ai le lu inga fo ile nga lu i e makalasi ai ko i pala ai e involve le case le physically because e musu e ka fia ja mo le la fa ala nga fele le ai ai ngofo fa o so pe mo ka ki li para ai fo ile ai fa nga kupe ma fa nga me ai fa so fie ia gisi ka mai ki e o fa la vela ai sa ula fila fi me to no ana le ko tu pule li ai o ia ka ka nga lu ave la ka case le o ia ka ka ave nga lu ave la o ia sa o ai o ngar me le ai o musu le nga fo ia musu e mele ore la ko sta ki sa boa mangofo ai sa moa mama kiva ilo sa moa ile kulanga le alena wa uma enga le wo fo ko fa so le wo ile ma tu mai fo sa moa a little background ia mangingor ka ko ku o ai le kanga ka toni tevanga o ile kanga ka ku pa isa pangi mana tu mai sa moa i to no ta to tu sa moa ole awali ia ngala ko fa ia nga ru nga para pala mo ole ko singa nga uma ko ya lo mo kingo Filippo ilano le fa ko ngunga fa walo ai me se for ka inga fia me ya a fa ko ke fa pe ko nge ki nga i ole HRPP ya ele ma fa nga ki nga ko inga ole tangata fo ile na tai mo ina le o nga le nga ole e le ko ku nga nga ole tangata e to ke lo e ta uma ai fo ringa fo yo me na te fa ya o tangata tonu ale lenga aru ko so America vale lena lau manu ia i o ile tu lo wale taimio o masaro wo faila ko masaro salonga ba meia lenga America vale le fionga le palmia la kale lenga leading ar melia la to fo ile lena taimio le arrest by palmia ia kai mele palmia o ngor falangi ngor le wa vele fionga palmia kai bine ngai le taimio le ia ve palmia o le ia o pa isa pangi pale ria o le mela maria le o nga lo ma me uma ai ko mangu ai lo fo ile mele lunga mana tu mai o tactic uma ia le awali ia le fo wa lo ile o mo wate fa ka nga fa ile ko inga langa ia fa
le whaaforinga lea ma le copycat lea le mele tau whai mele na whaasaralonga ia whai mai nge. Ma fia tama pei o ka ua, ma fia pei mai o ka ua le whai ngoana. A ua lea rupe whakta ua na ta vale leanga ia, leanga solo o lako plan zo manei. E te ole na ia fulfio le me lea le e fiu wai e kau kongi whare pui pui le au le mari kua kuloa. Whakakia ese ala le kofi parmia. Aela a tato woile. Kusa o lea lava e ka aviriviri le lilia. E ka amilo milo solo iku. Kasi rea kangaka. Ele whaafonga mai ala tunu. Ai mese fort whainga maro. Kasi rea kaka ua kaunga whaisi fofonga pe ako e laku i Samoa. E lafi e o la pala ai. Are la ua gofo kongi mai ruma e wari i leo leo ia. Ai, e pe ai le toi fo e tilo fina ngano le i atu. O leo ua ole wari i e koe sure la pos. Ia. Pe atu i se situ. O leo ua e koe sure la pos le mingi ska. Ia, po o le pos ala la pos. Io, walanga o le la pos o afamasanga. Ia ai li pokiri, afamasanga anga i le mingi ska. O le tūlanga leanga le nāra me tā upu le atu. Maaro, sa o le lei lava. I lau mai kau a siaka ngō kilo i le ka upu lea. O mai lo mawhawhau. O whainga nge le cha pipi po a kongo a whiai e kule epa mari mongi marwaanga nge. O le ka ufu e me o le whaakoro kolo o se mea o sa idele la mio kongo. Delaying tactics. Waka ko kikirangi o lea wa o pa election umai ko pungei e a fie lava le cha pipi sau ya sa fakale ngei le fo waku le wolo ke mai sau ya le hit and run ko kiki se furu cases o le hit and run le ka kia sau drugs sau pan menge ko miki pan menge me le mori ai ya fon koema ya sau le fonga ngi fonga fa vai People mai o se series of ongoing events le fai foinga activity e fai. Inga ia kolo lava inga o kware lua fe ko se fulu le lava loke a menge. Ia vai le la akor ka usanga nge lava li uma ia fainga paloka. Ia ke aula ia o le fo so marko lua le konkianga lo ele o menge o me faianga nga soala pule la ko lava ia. A leo wa makira kila lava leo mai ko lua lea. E wha maka ngā ma mai le ngō le swafo le parimia. I le kaimi ngei le vevese mea. O le mea fo le mo le whaafonga fo ia la ko ngō sa koa lava o mawhau mako fongo le ngwhaila sa. O ngō mawanga le sa nganga le parimia. A wale popole hit and run. O lo on schedule lava mea uma lava. Mai ko kiki lava ise kaimi ka ke sila i se fofuanga fo i mai kulanga fai e la ko e anga ka upule wa ko ai la lo ko ai lo ma fa mo lo ko ele o ku fa ua mai la fa pe o ka fai fa ngalo ka upule ale la fo la wa mai ma ka upule a ko la so sangi i me ye de ye nga ye ma lo male mal pare mi el ka upule le hit and run ke msalo ngi me uma lava em feng so sangi Ingi suenga man kam whainga ro kam whai ei. Il muka upu lea asiak, mal whaafonga fo. Ia, mana tua mai fo i lei ataua. Mana tua le tangata lea o le li lea o tupai. O le li le sa lei po e le keisi i le teiber tō longo o whamsinonga mua. O le fix up kai. O le tangata fo i le e alue e fa palengi nge mea ile yengi mea fa penga ise aku sisiku por kanga kai e make up mea por kama fu ile ki nganga lengi me o ye a wala vara wan longo winga aku e ku aku sisinga ngana fa fa ngo fia mo fa fo me sa mo corrupt ele ose ka kala anga ku mai lunga vai So, Olewa, I progress different. Okay, the second police witness in the high-profile defamation case, now in process at the district court, has been labeled by the defendant's counsel a fixed-up guy. Ma, kama fo ile le king awon po re pia kama fo ile ai kambia le anga fa. Ya ka ese mai rolia.
ai ku ka malai ka mo ye fa pa le ni ya e me uma ma ku la fa pe nga ma a fa ni me nga le i ai fa ai ai a fa ye le ni me nga ai fa le ai io so ele fo la le kilo a council ngai ma ke sisi i ngai ko inga leo fa pe ma ia te hao fo ili atua ele o kiri fa ko koe polana te fei ka mai fo ma me uma o le o koe elia el hau o le vai o ma fau ai a tonu fo yo ala o le atua this is the way e kiri ai sai man ka ka ngo leo straight talk kan me le ko fa ko awa o te fai atu o le ala le kua paka kua o si la kangi lea o le ale kua paka kua o si la kangi lea mangai me esa o lau sa wanga o le me lea it was a post o le status na fai lunga a morio i langa page o le mea lea ka fai vai ko nga mea lea he says she says ai to bo mai le anto o le mea le ile o so vale fa foi la kala o i fa foi mawai i le atua e mawala vai i le ko inga ma fau le ye ngai le fa pe ma District Court Judge Talasa Atuasa Anga today warned superintendents to paisa panile le marfanga for his constant reference to hearsay evidence during his testimony this morning. A koe wha makala le wha sa moanga, wha mai, e wha a fia lava ngā warn malapaka i ka mai ka i wha masingo i a kalasa a koe le lile okupa. I lo fai so o au kala ia ma e wha pia mai, ngā o wha alongo o fai mai, ngā o wha alongo o fai mai. La paka i doa wha masingo. O eki whai mai aso o ngā mea o hia sei. Ai kango i whai mai au kala, ngā o wa ai i ai, ngā o wha alo o i ngā o pūmo o kilo i ai, ngā o pai, ngā o kango i ai. O ia lea. Mana tua la, e le o la ua e o ngā le post lea. O le post, a le ri leo Andrew Mowate. O leo ke malama le lei la vale a taua i le taimi o le porkalame le nā o le whalingo le porkalame le sa whai mo le sunga la au le male toa male uso ia tapuala. Ai le i whia soa le pule. Soa le pule le taimi o le e whakasa. That was one of the first porkalame nga ea. Lea na a mai ai lunga o le saunoa nga langa ko whaalongolongo live ai porkalame lea. O upu nei le saunoa iai le sunga i la au le male toa. O lea fo i kufa ava ai atu. Wa au mai lunga. Ia wa mai ai la kou la kou a. Dewa post mai lunga. Ia tūlanga o le sia li lea le la fua mai kupi. I si au wari i leo ia. A wha maungia. Vai. In other words, le ataua. O lai report mai e le fionga ni pare mia. O le kaimire ngei. O lai nga ke li pokia mai nga. Le mea lai sa va ai i e yonga tu lou. Sila i e yonga fofoka. Ele posta morio. O le fesiri la. O le are leanga. O le are leanga. E peia o ka ua. Leanga o mea ngai o talk show. E wha pe ngā. E whai o kako opinions. According. E mea ia ngā kako wa ai. E le ngaka o kaukala mai eiri ka ngaka. A o kusi mai ei. Fo i se kanaka. E peia ha. O vai ako kusi mai anai. E whai inga ia. Ia le New South Wales i le mako maroons ngā ngei. Whakaika inga. Ia. E whai ngō fia langa o waru li poki o whaku ia lari. Lale fuwa kusi mai ma. E le iasa se kona mea nga. E ma whai alanga whapea mai ia anai. Toli. O keru a pisar ngā post o kere kusia se post. Ma. Ai langa o lai. It's out in the public. It's out in the public. E ma whai ngā kaukakala ia ima whaasoa ai ka ngaka. Wera pe moi pe le moi. E ma o le mea ngā ia. Whai ka ria ka ngaka lai kua o le mea ngā ma whai le moi o langa ka. Ai a whai o lai out in the public. It's open for conversations. O le winga la leo te whai ati. Ia. Ia, sa no mai. Mantua fo io tu pa i lenga he was behind this one. So kong e whale ko. Ia. Allegation e whapea ngā ave le tali i le PM le tāwale leo. Mantua lena posta le Sama Observer le matanga tau sangani. Ia. Ia. Lenga umato e saula i le Commissioner deny.
e fa mai se fa matalanga ele ise me fa penga tupu ia ele tango fia fo le fa na o le palemia se ta vale le official leo at any time ole that's part of the hearsay theory la le koko fa kalango ngefia e binga fo I le kamali e na tonu lava a whaafonga mai le tunu nei teimi matatou sources can somebody private o toi maua se sile post le na whaamone molea I'm pretty sure I la mutu ma o tu ia tatou whaamone molele tatou au ngā rutui fo ia a ia se sia uko can somebody send it to me private message to my se kongia kuirunga le post le la o le post le koko foi lunga le page ia ave voi ka kor fam singonga fa pe o ka ka lau but I believe everybody knows the manga ki so ngoi asiata ole na olai lunga lai public lava le na vaenga mai posta e fo iso se si lava lunga alu winga le len ofa yetu lo tala e o foi lo lo toile o ri to lua ia ile le manga fa e nga ofa ia ile ma se ku lo luku po ole are kua paka kua pe pa u ele pale mia ile la mele la fa tu no e sui e lo kai le pale mia ile kang ile mea la ru fa ai le o lua o le post le na fa o le post e se tanga tale na fa ia ai paula mea mauti no le la tu ilu le la mo ile te bile dei o le makila kila yo le rua fa kau ke ma ikua ko re game o le alu sie marua ngaru wa e kukuri o a o mai ngai le mea le e ke rua le mangu maru it's over for you it's over ele o la mea la nga koe fa fa ngaru nga fu o le ngaru nga maka ngaru nga leo knowing e ke rua ke e le kaika e ke rua ke e le mingiska o ngai va ia le nga o koe fa ikau wa le koe ku ko kasi maka ngaru nga leo whether you like it or not ele o koe ku ko kasi o e fesili a kuila e papola ma fu angal na mea ioi le na auso mai nei kuila e pa wa kasilea fa ka wa soli a taua ma nai le usau ko inga ko e fai le usau ko e ka utanga ka fa mai o le makanga ruenga nga yo le ka ku ko kas le ai o nga suia o nga e suia ma e ave e sea mai le ku ko kasi sai ai e ngofo au mai ma pu le ai lalo o kulanga fa nga malo ua pule le government oi on ma fu anga foi lenga e manga awa e fa ma e kudi iken kan fa maro ro ke mi foi lenga e mingiska nga o langa man ka pule ula be ko le fal fam sing wan fa nga nga soda o langa man ka pule ula be ko le fal fam sing wan fa nga nga soda ko le o fa ngiro fam sing nga le a le la o ko fal fam sing ia o ke le loa e se le o kuso wa le e se fa ku kuanga po se sala pule mo fai o nga lu fa ka se le o le ngai ma kai o le foi nga minska o nga ruenga e fai o nga fo ia fa fikau le asiak le na tonu a ia te au o le isi tu pito I mata nga li atua o leo leo fai gei ku ai ngā kangi. And it's part of their job. Now, se fai aku ala ukala lea. Ka maru rufo il whaafonga mai ala fionga ia awhamasanga le komsinga o lo acting le taimi le nei. E iai kangi. E iai kangi a longo. Ma mongarisa. O le kele o ngā maukangi. Pakau ia kia. Le whakula o whaasoar gei o I kau ke roa. E iai ka ngaka lai malama I longa ko whinga wha leo. E iai ka ngaka e aku malako emotions. E whai ere ngā ruenga. O le whisiri ngā o whisiri ia li ata ua ina ua matala noa ina o ke vili e verify ma isi news o le kongo pukanga me ngoleo leo. O le kele o upu makala ka aka lai whai aki oi. O kele o upu makala ka aka ngai whai aki oi. E kele o kangi ia kala ka ngaka ngai whai aki oi. Ai wha maile talia. Ai wha maile talia li ata ua. A lea whamasanga. Asiata.
ke le loa po le ana mafua anga le a o fia ko masinga ai pe a o fia leo pe a fa pe o ke loa o ke kangi vali le wingo le tala nga o singa mea e fai mea kanga kaya ke au o kangi nga o singa la ko ngai le ko masinga o leo fa mai o mako e le ya se nga o mako ma we are public figures we are public se e kau ai mai ya mako ai mai se alo ku langa fa o le leo e a kangia mai o kiuke lo loko e ka kaunga iai e le mawhainga o fia komesinga o kangi vali o le lau mai a o e kangaka o le lau si e whai karia kangaka e lau mai a o peo ke corrupt pe o ke a pe o ke pa wale me ia kia whai lo kiuke ngo usau e pui le a kungu pui o kai pui sa mane mu o sa mo ako pa wanga ma a pau le kulafu a o leo ke wawa ai e kunga so leo solo musa mai ko kongo leo le kangi vavali ioi wa solo musa ngo kango siaki aku e kangi a alongo ya kia e kangi a bongarisa ai o su e a ko kongo po le a ngai kangi e fa mai e fa kangi si o ko kango mention na ko la ko e o la ko e corrupt la ko sorry e kon ke o ngaru ngai a pe o ko ngilenga le wenga na le na te fai tu la kitama e o foi la le ori vai le mau lunga ko fingor ki ka ku pa isa pangi e vai le me kangi o ia tangia mai pe no fai atu ma i mau le kai mi ngai ko inga leo ki ro kasi ngai leo e le i mau se kulanga mau lunga o ngi su enga e le i mau so nga aru i luma masonga a le leadership o nga o ngisi ki ro kasi da kanga ka aya o nga o le vale le marang kamare nga yai mua le wala inga ke le so nga kulanga waru ye a se kulanga foi le fa pe nga ru sa o ngi awala sa o ngi me wa fa la nga ore ke le ore ke sidingi ai se a woru o ai fa ile ko inga me fa pengi ya rea to o binga na le na ta fa yetu okay kai kongo le luka punga wa moila ko wa go through i trainings ma o onga me fa penge e le fa ngo fil me le fa o me ia le konga la ko fa ia e a me se le ku la mai ia le par mi o fa mo la ko miska a fa ila nga go through trainings ma ko nga me fa penge e o inga ila ko e le kon ku pulmele a pe ngo fa ia ko o whangange o a wala ngai po strategies ngai le whai le chapipi nga i am whai o ngā a fia uma i a la kongai. I te koskoso inga o whamsingonga ma suenga o la mea kongu i mga upu ngai kau ke kari iai. Le kele o mga upu ngai kau kari iai asiaka. A tonu lava e te iloa le mea watupu. Pai mawe pe ana lo loto le tō whāma ve ese me tau le loto le hanga ma le mo le tau lama lama. E tau ma whai eli. E nana o whai atu. Whai ngō fie i o le whai ngā lea li a tau ama anai. A ngā o a su eso la kai mi pale mia. Mga kua o le lako o le pingiska. A ngā o a su e la kai mi. Ana po o maho mai wala ngō ngāra ma wha ngoa. O nga o ulanga fu o ia o lau por kalame foi ia malie lo fingaro lo fionga e mama ua mangimia e le aia ka ilo i nga ka bo o prandu o fu fai e for nga post a ma ia le nga kasi le ma ka konga o le ma ka konga o lo masa miti lo ma ko kai mele ke le manga o ia ise mele nga ile ma o nga ma ulanga i makenga ai nga o nga fa mama ele ai se me fa pe nga la fo mai nya mangia ke lo la ukana ri atu wa le pale mia i lo fa ma wala lo kuloba la ye fa ko o la se kulo nga pa wa le kai e ma fai o e kau karsao e ma fai fo i le loko ke le o le sunga la o le mari ko o nga ko a puki mai ma ko fa pe aku ya sa mo ya nga mai ngai leo ngai ma o umara o so ale kau ke vai ai me umai transparent accountability ala wo ile vale le o inga so ai le ko ele fa ku ame o ele o defamation ulowa e sa o la wa kango kuila e pa fa criminal
Ai o te formation umari ko ke fai am ko fikangi si mo ko ka mo mo. Be ano en ana o fai atu. Leanga o lea o ke kalangoa ko o from experience. O lea ku le lo mai la uia foi case. Ai ke sila fia ri aka wa. Wa how many years nga o patient mai ai le la lau e lu ngari i lea. O lea upu ai lau mei. E li fa pia nga fa ko akasi roa se kausanga o fiki roa. O le mea ia. Nga haru o kale hango iai kurou mo kale. Ai o le faiso. Le nga fua inoanga la fua se kata. O le a ka o fia roa ma fai le mea lea. Ai ese le wiko na uka. A o le kangi le whakangi se le o ri ia. Kasi ale ngei kama i fasi post. Kasi fo le kai minga fa soa i e pala mia ngā mea. Ai va ai io iei le mele wo mai fa. O i ngā le luku whakua. O lai ua fungia vai. Lai fa foga maka mai ka fa soa le. Lai makua fa foga le maka mai. La ua whaire ko orua o le si ai. Wa lofia poko. Asiaka o lau popo lenga fongi i me whapengi. O kanka whainga luenga lelei. Whamao. Koa loko. Lo kere whaisi me whapea la ke puipuia la kai. O la koe puipuia la kai ai leo la koe mua kuilpa koa la kai. A whaife o e se la whinga ngalo e ave mka upure. Whama vai o e ave. E kau o whama vai ma leo ai o whenlam ka upure. Ai ale whama vai. Se o kofi o kaka whengarunga le lei, papenga fo whengarunga malo, ma isi mkangarunga. Pui ko kai. Ala kai siring ko pui o le palmia ma le kapengeka, ko minska. Ai, o kele i o mea ke vai o ki, so le o kui pākua i o le au whengarunga so. Wa le pui le loto, mātiratila le loto leanga, mātiratila le fia tau i masui. Ale o te whaiatu, o le uoho ave ruma le Supreme Court. Ai a manino di fatto fala inga a famasingo kasi al fisili al famasingo o se fake page le nga posta i lunga a kai inga o se fake page a wai ava kule posto le share solo pa yer koke e kasi al fisili a wai fa pe mai ele o rua yes ele o rua o le post o mori o Andrew Mowat o le ngonga ngai lunga le post no winga e fai e sora mere ke ru whakangis a whai ala o le ke ru approve mai o rua e sa o ele ila fua kua ia o rua se kupi e tutongi ai o rua whawhonga ma me te rua whaia ia provide o rua ngā mea longo winga e paula le meora whape meora whamasingo ia okei e wakiria le vaenga o le mau mai proof e ke rua le receiving an kupi e le lopo le mea po le mea o le ova o le whae vai vanga o le ova o kala ia le whai mai ai sa le rile ka kere i rua ka ika e le lopo le whae ova e vai vanga mai ngore ova mori o whakika ika o le moe mai a mori o le nango foi fai menga me lunga ma whae vai va mai anga mea whapenga maybe o le fia kama fu ile le lai pi whape e ka ua i le lanolangi e iei au connections e iei mana tua mai e whapenga e lea e ia kea e koi kiki a lea se ngore mea lea markeisi lea leo o le whafonga mai anai a o le wo mana tua ko ki kale se ngol o le mele ma case foi le nga fai ale tatou officer male fretua ya me ku robo ko ka uar va nga lea e le mori bawa sem le e sepira le va nga lea li ato mana tua mai na o mana saule mori bawa sam we wa ia le kai bi mua mau mai ai markala le sam we fo mai o le la karngoa nga mari mongi ku robo ai o umane ai saut fretua au mai lana fa matalanga maro fa se al tau te ia em fai mai le nga ke le ia ma provide mai nga evidence o mai lo le ruling fai mai ia pa wala me ka ko por kalami nga ro ko fai os ko fa mali nga ia esa o le ia me ai le fa pe se le hit and run focus pe o ko le hit and run ia di mo oi ka mo mai le wing ola tala le tau o le kuai ngai unga ngai u ye de bele oi mo mai fa koi foi the worst case scenario pe afa pe e kau ye se mo yo me yo fa kangi se ra uri that's it nga pa war me fa pe per fa singo ya okay nga wo provide mai luas
statement o a uma me ia nga kasenda kwa ilingi me nga no receiving ia was satisfied le ko ia okay pawala me ia ile sunga la ule mali to ia o inga focus pe o ia morio o ngre post ia ale wa fai mai da wori ia ilingi me nga ku pe nga receiving ia pawa umaro Asiata o le atotanga ia tu fo i le tūranga leo ia Samoa a mesili tu o polkiki vonga le ritu le wha polkiki o mata upu awa le wha msingonga e atangia mai wole ia sisi a mea e mawhaina la tō whaia e se le tō whinga wha palimia mea la uli. This is their only way left and it's so obvious because e moti no lava a umatu foi nei wha msingonga e wha pe man maa lo le li palimia ia moti no foi se si lua maa singa lo rifo ia te whai me foi se lui i le wha msingonga o ale atangia i whantai nai le ataua ale atangia i upu fo i ena wha le li mongi kongo le pare mengi mana tua fo a fo i le sau noa e na fai ku le pare mi o ya nga e fa mai ai se ibanga o se se me o so le makore la mama o ke le pare mi ala foi na kari de kari ko ile la ngonda o matu fo me fai pe umi e manga ku ka mai ali mo exactly that's how they're playing right now and it's so disgusting o le mo fenga nga mingo luma la kungu o le mo fenga lunga luma ia o mela o ye ko kiki kai kuaka whaia ia pepalulu su ia kupe e ko kongi lo ia if there are any winners in the mele o lo ia we need to move forward as a country and you know sa ole lo so ngonga siata sa ka kau fo la uri o kala ngoia la uri le fionga le palmia e ke pe fo le menang so ngo fo nga fi le sunga le ato ia le ala. You know, if he wants in the mele manga ofai, yeah, ale mo le rufa so malaudi. Why do you need to go onto these other media platforms to try and aggravate the hate? Ole me sa o le lava vaka ko kanga kangi mese. Ole lava. We need to be smarter. We need to be wiser in how we operate. Yeah, also manku vai ngal ka kumakau. Na taua o le winga o le si whaenga mali e le tau pulea. E le i mentioning o tele o ilo ye correct me if I'm wrong le taua mi se fo nai mar fa fo me fa le tru. Ai o tele o mana tua na mention e la auri ngo le wori ia. Ile te mina e ai le por kalame le na le so le pule ma fa so ai winga ile post le ai tu sai power tanga tala na manino nga fa ka kau ye kala ngo ar sunga le parmia. Ile te mile o le li leo morio na pawana ar tangata a o tele o mana tuina pesa mention ni ngo la buria lona luo le si fo i meta a wona ta tu fa le ano ia ile ya tu manai o ai le ese mai ia limongi ese mai ia mo wate o yai nisi ka ngaka il fa masingonga o le ku le ingor kesia tang o le wa ave du mar Supreme Court o yengi fa masingo i lunga i o e sokanga mangingo i sokanga o le li le fia me le li le o mo wate sokanga le le i lunga o yengi fa masingo i o ai le ka penga masao ngiungi malako ngaru rue fa kasi inga ia fa ka u me le sa o tono ya nai o le tau mafai fo i le ina ia fa tau nu la vale fa to ila loina o le tau mawhai ngā le fionga le li pālemi, ka fio lai ka ngaka soli. Ka fio lai ngei ka ngaka. A lea tau. E sao le lava. A kako kilo iei il whanga il kalaanga le oe ngei. Le a fianga o fia me, le a fianga o kulepa, le a fianga o limongi, le a fianga o fonkoe. Pe al ko whāleia. O lea la o kako kikiro ngei il mka upule o le koe whaenga press conference le parimia. O skasi ngā wanga kuku i lalo.
ai o fele fa sang kau il vaenga le la fa sang kau le poro keki o ngi kau poro keki o ngi kau ia mele le ia fai le mo kumalo mo ku so ngi me umara o le e fa sang kau ia la uli il mari ko il parmia a le foi ku o ia afia sa mo o nga ka mo il mo kwa le mo kwa vai o me ia ka fai le uli ia fai e fa so ska i ka ki ngi ka pu ia i fa msingo ia fai ngi e fai fa msingo nga fa la li a afia ko le cha pipi fai fa msingo nga fa sa le nga ko mele ngai sa mo afia le cha pipi fai mele sa faka afia le cha pipi ko kiki ai cha pipi afia me umangi a le a fai ngai pro kiki le wa maka ngai o ngoi mai a ka ki ngi i fa kalwanga i fai ngai a kule epa ma le cha pipi ko kiki aka o mai mo le kupe ala la vai kere kupe ala e o e fai kanga e le anga kupe o longo winga o le mele ka fai vanga le inga ia safa i kumalo safa la kungu safa Samoa i la ko me vale ia fai a foi o le na tonu la sa o le lo fingalo ali e taua e le se lo fingalo fa per fingalo le fio ngai ile pule e a politato producer le fia anai o le ta'alonga le fai le wali ia e ta'alo ina ia fa se ma fo tangata fa leanga ma fo tangata ai manana o fo ile e wa i mai tali ngor fai nga malo o na no mai le o fai nga malo ya la to lapis ai fa tu wai umai ia vai e te tau ona solo ngale lei mo le atina le tulu ai o le vai ga pito fa no e aka ngia mai mo amaka ngali li fa ia ke lo fa unga le famsi unga kulowa o ata fa no ai o le mele o tato va ia le ala fo ile o le te lea o le tato no ta inga ma le tato sa mo le tunu o fa foka mai fo ia tato talo sia fa moenga o itu maloia o le ata pena mo la to fainga palo talaiti sa fatalua fa le alili e mi fo ve mo tolo dai ele o se si ku ale o to silatu o amadua ao malepo o le lava fo ia tangata ai ele ma fai ona malolo le fai mai pea fai mai lava le to te fa foka tu le seu no me forsonga le ato wale ingi kupe e la lauma ai ola ngi milionga oka ngi kupe ngala laude le se kupe sa faka le wa mo re tupe sa fata le wa mo re tupe sa fata le wa e pia fo na tato fa so ma tau ma fai e fa no fu fale sa tu ya ma ta upune I loto ma ayo fina ngalo awangi ka ko manga ku le upu fo ile le nga nga fola e ala e ka ya o ko ngolo ba kam le ai langa ile or ku fanga afo ile nga fa mangingo ale la aude le maleto langa o ia le foi nga avese se ma yar fa fo nga ile ama kanga fa ko afanga ngor pro ke kile ya tau le upu le fa me va tu ro tufa o le fa lo ka ku kanga ka samo se o pe ia ka ku kanga ka ile ni ko fa mangi fa utanga tu lo o tātou Samoa, o folanga e au mai ma tūlanga uma. Awangi ngalo ia kākou, o kai me whakau ai. E le whaapea kau ke moe o ka ke iange pe o re kala e li solo a fofo vale. Po saka miki ea, po saka ke I vale. Waka pisa kenge maka maikai, waka moe le va. E le whaapea ngare whaingo sia kākou a mi, o le ale wingo re whametala. Fola ai ho ina whaatau e iai ia la fua mata iala e fai ai mea umangai mana tua mai it's the first ever time waku kupu in compensation ke kele fa pegei mor kako waku e sa ola utala li eto sa o le asiaka o le mea kongu lava ngā reo kupu ngei wa kam fai vai ngai fa leanga le ia le economy a Samoa I le kaimi kongu lava wa malosi ai o le mukwa malosi lava o le whaingange o le kamao ainga o Samoa I o fes kamao ainga fa mai rein kupe ai fai pro ke kele o fe le 1 milionga I kongo 5 kausanga
o fe se malo fa mai len kupe ai fai por ke ki sulmi a sulmilionga fe se malo fa mai len kupe ai fai le kuko kasi le 5 milionga fe se malo fa mai len kupe ai fai pepe mo kupe ka me ki aonga o meia lela a maka fa lo ko lenga sa ka wi ki aonga fa pesa ka mo fia le cha pipi a ko mai la ko lo anga ia le malo i meia fai malo lango o ai ole mo kwa le sao ia ma le marka sao ma fa marka ka le langa ngumela ma lo ko nga ka me fa pengi le ma fai onga blame le malo le kupe ale we for le fo ngai lu ka ko vai le ka ma ai ngai sao ngi ya le sao le ke le nga fo central bank la ko ye po la mo len konsa nga update mali po ke malo ile fo nga ngai mele we ka ma ai nga se ka ki ka le ofa kasio o ngai ingal malo ma kupe mau a funga ka ko o Samoa o le wala kala ka ngai el mele ulo le foi ulo el mele fa mai ia le palmia o ko mo le 5 milionga fa ko a sia ka fa ngofie yo me e ke no le 5 milionga Samoa le 1.8 million US le ka ko yenge le 1.2 le lope o ko 1.3 ale foi ulo nga me ulo le mea fungange possible le couple menga afa pe aru kama ainga Samoa le mele wo yengei le last 3 months le ke ngei au sia Samoa le 5 milionga le na pa wal mele fa long sile kia le mo ringa ko inga wa ku li poke le central bank wala nga sa li poke muli o le lua o le funga lua fa lua 5 lenga ka li poke le sa nge asa foi se fu 5 masinga e ke aula ia e ka kaunga ngā lua whakasi ia bawe menga ia le bank, le central bank male whangenge male ka ngā lua ngā kupe inga ia o whakasi ma fuwhanga nge whair kapenge ka male pare mia inga ia loa ka Samoa o kupe nge fo i pepe ma whangenge ma pensionge rewa si nge ma ka ngaka elengi ngā lua ngā longo lima kausanga o ka mai ki a onga ka kasi kere se kupe ma fuwa mai lea ma fuwa mai waru nunga ka maa inga Samoa e feita langa e lau te le i o i eile maualunga le le antaua e whapea o kako a whaia na uma mai lau oe na e to ilalo mai ma e whaia ina mai lau ta ingai te le i au se piliona e se le tala noa wha miliona e se le tala noa wha piliona wana i ngalo le tatu tamau ai nga tala le tupele o nga o piliona le mele o ka ku kala ngo ia a tala no foi lan lau le mali to ai ta ure 5 milion si pe ya mele ke sa ngoi le ako it's just a 1.2 million US e mana tu mai la e fai si ke le kala ngoi ka ko par mier kai mine ke langa o ke le lang kala kupi e pe ya arbele le tu la mai Elon Musk wale ko fia kala ngoi ni bilionga Elon Musk e wa kala ngoi trillions le ya dawa fai nga kala nga o yele mala mo le au milionga a fai ai o le mele le na tupi le nga fa pongi sa ai ka ko ki nga wale van ka ko au si se kala se kasi se bilionga ai wale longa le ngumi o me ngumi so lo ai ka ia kupe ma be o mau fiso soangi ma me o manga ba ia mali dia ka ko mali dia le nga o lai kala ngo fa fale o la fa kuno pe alta to wo nga kana fa fai la unga ese ale fale o ese el farkeli ai mar me ka wol pausisi ese el pausisi ese el fale o ese el farkeli o le mele ku o masang ya kala ngo fa pausisi o masang ya ile la ko kala ngo fa fale o or sa wole o sa wole fio ko il par bier ke ni ngai le ya ko o lo kala ngo fa fale ke ni ko malo yo ya tu la ngala a se to ta se mana tu e fai tu le mata pole to le email ia bonai uso ia tu lo ia la to I can clearly remember came in HRPP ele se ia to tong ia o la se la va ai ele tu langa lo wa lo ele si tanga o to tongi le ngata foi ngal tama ainga ke pela le milionga mal pilionga le bota totala no ia
You know, o le se senga nga, if I can also bring it back to ina mele tal no mesiata. Tal no whawhalio. Ia, a whapela o whamsingonga kausanga ako. A ngai ko kongi a oe as a whaipule. Ia ngare paua ngā mea ki maua. But wo kakaunga kako aka mamai, wo kaunga kako, you know, we should have learned from the first 2 years of this, when FAST first came into power. Everything is dragged and everything is slowed down I mea o whamsingonga. Wa kuai e mamalaka ko me ngai numa malaka ko ngai numa. Ia, le nā tonu lama. E mai, e sa oia ko pengi mai a, e sa oia ko pengi mai a ngai sika ko wo whakuko inga ye. Ore a whawhiwhenga ko whia koe o pai e koe run, le kalor kupe sa moa, e o ar ko nurunga le le. E ora ko runga ru whaunga wha e ar ko whaungua ka re i kauki. Ia, ore a whawhiwhenga ko o mai, ko ke whia o mai e loke, ia ka ko kara ora kupe. A ko wa ai le tatou wa forecast le na sau tatou talar tupe. Ile loa fitu. $1.8 billion US. Tatou ole, tatou tupe wha leo na e ma le na leo tito wa le to e mai. A whai 1.8, that's equivalent to 5.4 billion tala. A sina la iai a le a te ua ma nai ma wha whonga mai al tatou wa tunu. Pe a tatou wo I tala tupe. Ma tamau a inga. A whai la o lea le utu papa I tunga le to e mai e nei. Ia wheta matarasi whaftai a pesta. Ai ma nei o tatou Samoa's economy for the period forecast na 2026-2027 is 1.8 billion US dollars. Yeah, there you go. Le 1. Se vai la le a tamora e suile il tupe Samoa. Ke o fa male lima. Ia o se la. A fai la sa ngole la au le male to por ka ko pa le mia. Ile milion o ile su engol milion ai su e makafalea au kilangi. A whaila ai sa ward pa le mia. O le si video nga ka e maua mea makafale Wellington e pe maua mea maka. Se o lai ke mala le leilanga o lai ka la wha video nga ka mano. Whaisi ke le o le mele waka koe. Ai e whainga tā na malama le tala noa wha siu moa. Ale e taua manai. O le a se ko ai ngā kalangoa ke le pe a whapea e o mai ala kou siu moa, muri moa, siu moa, muri moa, wā kur whafonga le atunu. So o le awa kou koe o mai koe, a wheka kou iaso, o ka kou kausami kau folo. O le masi uru. Ia, e toi whae mo mai tatou kalafia le atua. Ngai sa oe ia walanga le e la wa ko malo pi supo mama mo me kele ia pe o kampangia le chapi pile la wa ko ia si mo le ia so e manga ku maulalo la ko ia la maulalo le si mo le o ia ai o le malo la ko ia so o pi supo ma mo me ai kele le fai ka ki foi sa mo le ka ko karo nge male mi ska fo ia so fo maringa ngafi. Ole mo ko akele sole. Ole mo ko akele o inga ka umai ai le kamau a inga le wo e sa mo. Ka kele yo isia ko ngu le ia ka ke vai ku le ka le oi mo fia ai me fa penga. Ai fo inga sa mo o fia ai. Mo fia ka mo. O ke longo ka ko inga me fo le kinga ka mo ku pe ala la oi mai ia. Ai ele fa penga sa mo. La ko ma nge mo mau le ko ngi fa fo lo fo mai. Eu fai ka karango fo Samoa. O lai mon ma wala ko ka ma ai ngale Samoa. Pa wan mele o ba ngai ku I mai o pensingi. O pusa ma mo o pusa mo. O pensingi la ko wa le pensingi sa vat. A le pusa mo o le pusa mo ba ngi sin me ka ma. Le ya taua. O te whai atu lau tala ele 11 fo I mai ia tina ainga. An tau chiri ele 11 fo I mai matu ainga sa malanga I sa mo te imur si singa fua.
au te whai atu lau tala mato video call atu ala e whai mai le ai ngā mo ula lobsters. Yeah. O whai atu lau tala o meo, le almoni ale tala lau te whai atu, le almoni, o se furu wha, epe se furu ongo lobsters. O mea na whaatau mai whai wale au tasio tangata whaangota i tuai lalo manu. Whaakau fo ilele o whato tau o mea ai e lunga o le lau lai ai mai ai. Soli. E le ongi mea ai le kau ke ai e ngiru sila kuro. Ia so whai so. E o kere ngofo ngiru sila ngai ke sikau kero sila fia fo. Ikau kere ngofo kako o whai mengi kako ai ngā lobster ko jiki ko se lau le. Ai nana o whai atu. O lea lai fesi ni eilo o ma fau le awani i aku au mai kulo wa si umoa ma nei mau mea. Ala o la le kau ma fa lai a ai au sa. O lunga o lau o le sais tu la kou o moa ako akoa. Fatu, le winga lau tala. O ke le loa la le whaawasenga i loka ma fau. Le laua lunga o le mea o le kau whaaleanga le hege. A o lae kau sa sami le e nana o whai atu. A whai or kau kai lea mai lalo manu o le maa wale ngosi kamasia. A whai o langa kau mawhale le a ai elonga a inga. E a ai lobsters. Ula la popoa. Ma a ai a o lae aru kanga kai whangoka. O le ala le mea lea e problem mai le au vaenga ia. A o le tangata lea e tala noa mai si umoa. O le tangata ua maa tila la vare pa u mai orona whaife au. O ngō whale ko uru kinkiki. E le o ngō fwoi sa moa. Le e nano whai atu le meo le mao ha, e o le meo le ula kau whale. Te no e mai mau i se i whea kwa lau ko mai kala le isi koi inga lea. O ai fwoi le no longa i ngoa fwoi lea. Ai fwoi le ngō tangata le au skadia. Te loa le whao ngā sao lea mea a. Wa le ia se ngā male mea le nalu e se lea ngā ngau lea tua masauro. Ke loa lau ai koi inga lea. Alu ese male nga ngau le kua mai ronga kofi fa fai au inga ua pau. So le saua fa nga ese le fa nga nga ki a poro le fa nga. A fa le fa nga na o so se mea winga le pale mia ma kua le nga le loko ka mahalo so le. Patu ai ese le fa polonga ina le li o le lalo langi le ua fa nga ma fu ese. Le nga le fa maongi lo ilanga fea nga male tua ela ilanga ekalesia. Le la uola fa seva e o ale malanga le pale bia le malanga ki oskaria ai kusi e o le fa nga le pale bia o kusi o fa tau talangia le ali ma foi sia o tu langa le fa ma oni le fo le rina le fo sa kusi me si mo ya e kusi ka wala nga asa vali kai pe fa pe nga fo sa vali o le e ka e pe nga si o nga mo a tu fa fo ma le tu o sa mo o ka le mea ai ele mau ai rungo ka ko lau le a ka ua le limu e le limu fua foi le ka le ma ngia la e kausa sami file mu ai samo e oi ai tatu ia asiaka o me veo ke fia i pro ke ki e fai ngi er malo o ngole kongo le o fa vai me foi le o komiki e sa ili ai nga la lima vai ai lima vai nga ia o e so sangi le e fanga pro ke kinge a fa pe fa mai sai nga o la ko e makiva a karu fale a ka vai sa o la makiva e pa lengi la me nga fa pe ia fa so sangi la nga le makiva a fa e fa me la nga makiva e ke la kunga o ka le me ai la ye me ke lo me la ye me ngo foi ala ka fa ko kala le pa lengi o le li poki le mai le ku ngai mai la ko lo ngai malo o le mele fa mai o ma kiva sa mo o le angar ka ma ainga me fa penga ai wa ku sa mo le vai le la kale le vai sa mo le mo di mai la ko lunga le o kivi ma le kio e ngalo ya la ko o sa mo ka ka fewa e o mai amerika wa ko skaria wa ko usira wa ko kilo o le ko foi mai fa mai o ko mai ku peso le ko akele ku pesa mo so o me la nga le o kele mamla mai i como foi nga ye foi ngai o como foi nga ye como foi le alinga kele fam singa me ka kalongo ye o como foi fa le anga fuanga le lei ale foi nga malo o ngo wa kele kupe mo ka ko ka sa mo i ku malo
ma so se sila e o ai nga le ma vai le e va ko le fa marsia fon fa vai nga yo e sa idi ai nga ye ma ve so le na tonu lava matala noa le atua ma le o ma le tua ai matala noa ma le sunga ya Whatarai tasi leo plan le wa esa ngua kongu mai ia tasi leo plan na le sunga le whionga minista i lona pūlou whaatei whono le poloketi o lesi ana plan lea lai whata oto o le whai o le survey to tonu lona nu e sa ili ai le tūlanga o ainga maualulunga o ngā kokongu mara kua piko maualaloa ona avelo ia i o le whaasafua i le tūlanga o le whaamua ina ia si itia mai tangatana e tau launga tutusa mai ma middle class ia po o le tūlanga laualunga lo i te tono lona i tū malo ma ngai ia i o fufuang ia te au futi Elena o Whatarai le whionga minista o tourism i si o matanga ruenga o laita o toi whaatua whala inga mga kua kasi lea vaenga na tātou langa atua anga o hao se whai pule leo ke whai aku sa o lau ia ra whaifonga mai lo kumaro i sa tupaitia ia masa kaua kasi lea vaenga waka kaunga li whai ai le whaako whala inga which is okay roa lau e tonu lau e ta oto i Porokalami ngai a inga fo ia e le ai se a e sesi o andu inga ruenga whawai kaimi e le ai e ia a inga whapenga ai nga fo i o lae kau ula le afi le upulea lae kau fiura lae fa pena lae o tua le muku ka fo ilele lae fakaipu ku kasi fo ilele ele o malu tu loa lae anga i tatou fale piskoa fale leta ua kuai fa pena tu lo le fa fonga mele tu lu lae kau wasu paelo wa uma tu langa fa pena ia ke kasi le fa ko lango i kongu ai e kau ke kalangoa o i e determine ai le upulea po o iai se rumanga i manguia o le aku. Ia kea, e determine i le o langa mare soifuanga o kangaka. O ke le i o inga, e whai kau inga ni manguia o se kaku wakungu, i ngi fale, fonga fale fia se furu waka whau ko kongo re kaulanga. Ai e fuakia le kamau a inga, ma le lumanga i manguia le feo la fia o kangaka. Onga o ko kongo ngu umafioanga. Kako wo ia kungu ui fafo. Can we name some country a free education, free medical, everything is free? O inga kau ke loa o i le aila or ka mau a inga lang life form. It's people. O le ale anga wafa maoli ngai kako kungu o le ale me sili le soifuanga. He tangata. It is people. It is people. It is people. Ele ai ma se ka ua o ngei fare sa o ai sa uanga male le ngar kuia kua. Kupua efi. E au mai ngā fale ai. Kulo ua fa fonga langa o upu. E kou ke kau ua mai ngi fare nga fai e HRPP. O ma o ngai ai nga makikipa. Ai se mingi se oi se kai fongo. O langa fa ko fala inga lea. O le aru, sa vali e kai fongo. Walanga, a vefe foi kere fa ko inga rau ko miki wai. O le kele a foi fai ma se kauang ai ko. Ai la ai aru ia yo foi pule kai fongo. A mai le lisi o ainga. La e mo o mia e so soan. E nga mai ala ia fai fa pen. Ia develop uma ainga umbo kongo re kumara. Kasi le va nga ta wa li ato. Ia imata up. Sa o le lei. O ke mkwai o ke kongu i ngā fuafuanga o whai ele whunga ele whianga fo le minska ia whata. O ke longa e kaunga kele ngi kumalo lau ke whai fo le mea lava le kasi. I ngai auange i eisingi a inga e vai kongo le kumalo. Ia wa o kako fo Samoa se o kai ngā fo a makai ma inga e susuangi ngai a inga lai vai. A fai la i mea kau fale me whapenga o mga umia. Ia, o polo keki le develop ai. Ai mga oi le lelengu, e kau o mo le kangaka. E kele whale lea mo ngi fale ma ngisi mea. E kia kau ngai whale lea mo kangaka. Mo kangaka nga ama losi ma le mamai. O la konga susangi mai whale lea oi. A whapea la ko keo isi mea
ia nga kumulo ka ko fal mai mo ka mai me penga a kumunga fai ka so soangi ka ka malo e ke ora ia ka fenga ia mele fai malo o le anga i kanga inga ia ko malo rosi ka ko anga i mai fau malo e o se mele le kele nga mo ka ma ai ngo samo malo faftai ia o le tele a to man nei o vai nga ma ta upo le wa fea ma ta to ka vaina i le ta to fa soa mai i lo utari to nunga o le fainga malo le o tu mai o le fainga malo o mo mia o leva e kai pe ale o le telefoni le na faia na fanua ia mali to sauia inga fo i fa kari ilangi se ao o lo malo o le whainga malo le o le wangkarikari ilangi ma mo i aile atunu. E manuia aile atunu ulau tele, ai le mo manuia inga o e so kanga ye o lo uar pawa, o le ale winga o le whamatelanga. Ale na bifo ilungai e le tatou producer po le whionga ya anae, manuia lau tele le ua whanga solo. E le ngata o manuia na manuia mai le pai inga na te andei. Ai ona ua sau to e varfonga va, ai e le tau fia ai por kalamea le tua. Ale o ko si kia le la ko si kia pension e lima se lau mai fitu su tau sanga ngai luma tala fa lua le masina no winga lu se lau le masfu mo si go se lau le masfu o le o fa au nga duenga le le manuia ai tatou o si proclame o te tau le to fa fo i to no no mafio anga mana ia proclame ia fa ola so i fu malo loina fai le sumpa ioi tau na fai le sumpa i lu mo malai tele o le lu ko e ko fua ngu mafio anga mana to malai fo ie fai supa o tu langa to e fa ola le i to tonu la vo ngu mafio anga e fa ta ua ia aso i fua maro loinga kangaka o le ata to maua se atu nu ua so i fua maro loina a ta mamai matapu e le e fa pe nga fo ai a fai or kulanga le la tele le isa mar tu langa o me o ta lo fai le wa va tu mai lunga tu langa o tātou tupe maua ma tupe ai tātou toto le export a Samoa 4.9 million ia e ui nai pia sau le tātou kalafi e drop but ona u ava tu mai lunga ia le tūlanga o le lufi ina ai me se foi o le tamau ainga o tupe maua tupe whaalu ma vaenga o le tamau ainga o le tātou kuturu o le si mata upu tātou wafea o le whionga le ila li pale mia o lai o le sola na malanga fo ile a fa e nai au se talia na ua a fea ele au se talia fe lo fo male fionga le pale mia ya au panisi au se talia a o ta tala no ai la ile vaenga le atua le fo ufa manusina mai Samoa le so soani au se talia wa announce mo tatou se fuluiva te silua miliona tala ia e avatu e fe soa ni ai au nanga mo mia la walunga e pei ole le tisi a onga so i fua maloloina manisi o nanga mo mia ia mo si o tatou tulu eska ko paki mo fonki kurisi mana vaenga ia Maro kurisi Taro kurisi le kere kamaro tulu langor ka pekengi le Australia le io ia o to ma Mr. Falai o so se makaka mo King Falai eva ai o ie e ka amilo ma ia e se furuiva miliona na wa announce le me alofa le na e ai la kuale manuia i tono le tulu le ato suluiva miliona lu se la wafe e kup Samoa le sosangi po le miliona e Australia e kasi fongia ko ese de kamao ainga e makau fo le fo e kupe voile le la kapi le 5 miliona le ia waranga ka ko 5 miliona ai ol malanga le palmia le malanga ngai o makamaka i malo ma o mo fonge ma fui mo o le foi sangue le si foi la con kala ke por fenga nga foi le lusi la 5 miliona Australia vai la i ke pe lima pe fa walanga le a fi sa mo konga fiki ma fonga ke pa pongi kingi ia ma fonga ke pe le vai solmonga a fa le vai solmonga lima ia mal ia mo
longo wi a le lu se la limosulu milionga Australia longo winga la a fai vai nga ia o le swinga limosulu milionga Australia mo sa mo el to le funga ngi la kapiliki ia o se mea le kele nga wa le nga sa fa pe ko fo I sa mo le salen ke ngi ia ke wo ko mo kala fo le decide lo le yo kulo fa sia mea o malanga fa pe ngi o malanga ngi e ko pay itself I pay itself wa pay me kele ya kulo me kupenga o le nga mo ngi nga singa se ale wa ko sangin mele wa kele ala ka ko le mangu yo sa mo ma ko le fo me ngi o venga o GDP po a me ka kalongo ka mai ele ka de me o so swangi ya ele ka o so swangi ele ka o foi ku pe la fa ko ka ko longo winga ku fa ka sa lo la ka le balu pilionga ku pe sa mo le la ka milo ko ngo sa mo yeah donor aids grants yeah ako ka nga I mei le ato va pe voi asiata le atale o kala. The Prime Minister is expected to attend tonight's State of Origin decider in Brisbane. Prime Minister Albanese to attend State of Origin after Brisbane talks. Is there anything that says State of Origin? Is there anything that says Australia or the Prime Minister? You know, Yeah. le mase me e omo e kama fai alu newspaper le ia ka o maura lo inga le palemia ole ai ta to fa so el mita ku mana yel nei le ata wa mana langa fo la tina lo to langa wo le vana malanga e Australia tu la e paile I mo mai sina milion na ni na mala ele ai o ko si de sila le bore tai ai alo fangia o to si de sila le bore pale mia ai fia wo ia I si pale mia o malo ke kili o ka malo ai malanga mai ni sila mo si fo nga siaki ai kau fao mai I si aku kau fo me ko ngare ka or kau fao te ulai la o fio nga pale mia o Samoa fa wa pe au malanga manga ngai matuai e fuli ama e ko anga e fa au million dollar donation wala nga ya a fai o le ke palanga so se be ke palanga ai muri mai milionga e alu mo Samoa tole o ai ole a musu e ke mala mo ko se ko malanga fo oi se ora me ko ke ele ai se me ka ke popole ai fu se e ha nga fu I ke lo la kala nai ma li atu o le vala a winga fu yor kanga kar mele o le loko le esa oi se ri nga le wa ku mo fa masingo nga ya ai fisi dia ya fa masing e ai sa me alo fa po se ka le nge ke a nga mai le ku ai ka de ku la ko mo fa masingo esa ili pole se mea manga ia e fai se credit le leo le ride ai le fai le unga ya no fam ai se isi mea ke au nga ai fa mereka dia ku fa mai lau fionga fa machine o la wale mea no fa mai le ku ta ku ro fa ko le mai ora ngau mai o la wale ka le nga mai o le ngau o le winga na le te fai atu ai ina nei mama fa fo yo tato ma fa fa ai o ka le ni ia kangaka io e pa wa fo io la ko ka le ni nga mai ai nga o ka fa le nga ka fa le nga ia e po ia mare mano a o le winga o la fa matala la wa fio nga il pale mia fa mai fa mangu ia le si ka po sa nga wa umanga wa kure ka le si ma mo nga fo nga le va kuto nations e ave o le la fo le va nga fo le ma pu fa le ina ma pu fa le ai nga uma la fa ka di ka dia nga e pikopo ma nga I se fa fe kaier ai fa me fa fe kaier ka posa ia fa fe kai ke le la va le ka le si mongi mai se fo io so ngai ngi wo che ma ngi ma me ai ola ma ko ka kalo ma ko ai fuli e fai le ko a mi o le
Ora winga foi na la ukala fa ya kura fi fi ngai la ufio ka pare mia. Ma kua e fuli ha o e fai la wa miole a fai ai ke loa e mo mo mai ni milion nga ya malanga ye ke awaro ka ko ku se ma kua fuli o ke malanga ma kua fuli ha o ke malanga ya muli mai ai manguia awa o mea o mai tutu yo ao o mea tango ia yo lima o mea te tala noa mai fa so ia e muli ai manguia o le akua e pe o salamo vo ile mai e muli mai ia te au ia so uma o lo ola ema lo no winga langa o le pate le o le fa manguia o la au le mali to e avea ma pale mia o le a ingu mali e sa mo ai manguia so awala ka ko ke popole le au kau feika ma le au kau loko le anga e le mala mai le mawalunga e lo foi nga fia pa ia o akungu o le ofor ka maro ia ai sa mai manguia ko ngor ka ko ari e tu ma ana asiaka sa o fa longo pe fa lua e pe fa ko longo fa longo o fa e kule per ka pule fa pe o le sia wala se fe ko pe le al maro la ko fe o o miska e fongo e fa fafo ia a me se fo ia ulum kanga renga o se manga ku se kele ai solo mo la va ia kule pe malama le ka pule o le au wai o sui Samoa, Minska, sui Minska, o whangange o urung kanga runga CEOs, i whongo nge whai whafo, ia kungu nge whafo. E kele ia kupe whangange lai kalangoi ngai ngi siam ka upu, e mo i o aonga isi mea, o isi ka upu, al kele o whongo nge. E lea ia se kungu o lalange le ngi lako pākeki, a mese apir ka ngia, Amerika, Australia, Japangi, Sainga, o ngu nge e lako pākeki ave mo Pasifika. E ka kaulang ka ko awai, e kau ka ko awai walanga a o nga whaasoa kupenge ave fafo. Ala i sa mo kong, e le kaulanga misi se Minska, e le kaunga misi CEO, le kaunga misi sui Minska. Ia fongo ngai fai fafo. Lango fongo nga le mafua koe susangi kongo sa mo. E mamama le iku lepa, ia sa ngai fai mai. Kipi lalo kongi o fai pule, awang i koe whioa i fongo e fai fafo. Aisha, o maa ka ofi le kamawa inga le maua mai whongongi. E taua, e tasi ala ma fua anga ona ua uma wale to e aruani. E ke sila fia oi. Vai le to e ina poto le anga. Vai le koe inga i ngā poko le anga. Ngā ngai loa wale koe ngā whakia ia wa koe inga. Wa ngā le koe mawhai ngā ruse malanga mamau. Kipi roa, i o anga mea nga e vai lau fau maru. Wa e ai le a ango mai ingo le sua. Wa e ori ka mau a ingo le aku huu. Ma e whelelelelea, i whelelelelea i e maru a inga ma mea uma. Ma au whangau asain solo mou in loa si mea umore lalolangi. O whengi mea wa e vai lau fau maru nga e saule e manga e whaasasa. Ngare ngani, nga e vai e kunga. Nga o whai nga o saingi nga, le wako se sila. Ai tātou ie, tutu mai o pale mia, o Pasifika, ia me se fo ole o pale mia o Setali. Le ko kisila sila. Pe anu tfat, o mea uma o le lelei ma le manguia, e muri mai ia ki oe ia so uma o leo. Waka ua, sa o lelau sau no angare ataua. Ai tasi arma fuanga ua musu ai koe whiwa i solo ngai, o ngā wale koe maua ia lea vangoa lea. E vai i ai le more kaka ko i nga ai poko le anga sole. I ora kaua o ere fia fele lei foi fiu ia. Ora kaua o o anga mea nga le ai a oro wa vai wa makanga le fiu pong fasio. Wa makanga vai wa le ia cray ma e malanga le ko va kule o pa fata rain. Ma ke ia le o ki nga ia o ki nga i lo. Se le ai nai le mele le te fai atuai e ke ngofo treat. Ia le akungu o Samoa o au mea koking. Ia le la ua pā vare folo va ma e le hai se mea. O fautuanga le maro travel. Makuhai fully e travel. Au ako ke wha vai. Iyo, o ina sa ili mai o manguia ia. Leanga o le musul ko ingo kuila e pakau ke o e ka kala mai manguia ia. Leanga e le loa pesa ka ko manguia ai e sere me anga ave ia. Ia wa vai la ia le
me le la ka wa ma i te atua ma nai le anga ma fuanga musu inga nge ke ila ua mala ma wai mangi mea ka kukele o iloa io ia e ma fuanga musu e so nga e pur melia inga nge ke ua aku roa malanga sa o ia ma wai Jolly, wale vanga sau le funding le mai Geneva, wale vanga sau le funding le mai fea. Ai le ai mangi record o ngā mea. Ma, ia. Wale mai. Ale ma ngai le post o le palemia Australia. If I can just read it out. Yeah. A fionga fa pe foi le sunga le atawa. If there is one thing every Pacific nation has in common, it's a love of sport. Our new Pacific Rugby League partnership will create new opportunities for the next generation of players from our region. But it's about more than rugby league. Together, we're opening doors to better education, skills, and training for Pacific Islanders, Australia, Papua New Guinea, Tonga, Fiji, and Samoa, all tackling our future together as one team. Ya, vai le man ya. Vai le man ya. Ya pe ya mana tua pai foi le ya jaua ma nai. Ele fou ya la ile la audia mali ko le travel support ya tamata aku. E mana tua foi tato samping i Hong Kong foi il tato te to fitu au. Mai ma kila le si I mo yo limor ko ma loa o ve foi mo mingi sky nga kai pe mi sa fa ko anga. Ele fou la he's used to man is used to this. Supporting whether e hadu wai pe support mai Samoa. Se ua masangi ia la aulia le mali e toa iona whaiva. Wha popo ai loa mare taimbile nei ua lea ua whaaya ina i lea tua ua avea mpale mia. Lea ngau whaiaku lau kala lea. Lea ngā o manguia sa lilo. Lea taua manai o manuia sa lilo. Lea ua amata ona tatou va ia ata o manuia. Sa whaale lepa ka kou ma whaapongi sa ka kou iaka whasia. Sa whaapongi sa inga ka kou e kau ke le iloa. Ai malanga so o le pa mo ko malanga ke mo pare mia. E kele nga malanga Singapore, Hong Kong, e kele ka maro eri Asia. Eri senga. Ore fesiti. Nga yai ni me fa apian ka ko va vai. Nga pawa kai mi kau ke fo ia e fo ilo isa mo fa mai ole frema ile ole a fai ile 4 miliona. Ole poloketi. A se upu ki me ia ole pa yu so so ngi fa pegi. E kau ke le ro hangi me. E tau ke le ro hangi me. Asir sila mai la nei atua. Le ala na le te fai atuai. E le ai ma se kulo wale ngana tu sa e le ai se la ko fe au. E pu le ala auli e longa kaimi o io le pale mia, he's the boss. He's the boss. Ku ia ngai a uma fo ngi ka usanga la u fionga le pale mia. O e travel solo le la langi ala ma sa al milion ai Samoa. E siria kuranga. Io se I kufi kau fau ka ngaka ngu o lo tunu. Mo manguia ie. Ngo fo mai sia ku I fafu. Ali eto. Ringa ko gua asiaka. A ko vai ngai kalunga kura I mai ia le fast. Le iva masinga len kenge. O le kele yo kupe ye masa aku kongola kungu. Ai o kai mi mai ro ko kupe kongola kungu. Ka ke fa no ku ro fa mai le kuangai. O mea mako fia. O mea mako fia ngai. Ai I kai minga kula I mai ai. Lau kere I wha amara mana mo inga iam ka upu whapea. Pei, o ke whapakaya I le pāmia lewa I ngei, ia lauri o maria koa. Pei sanga mea fia le ka umele kungu. Wa iei mea mo mai se kungu. Ka umai wa mau mai, kupele mea, male mea. A mea saka ko le whalongo mo iei. O le ala peo ka ku whapea ngei. We, le whakore sa saa kore kupele la ku kongo sa mo kula me malo fo ai le o mea o le mga kupu ai ka kele whaalongo mo iai ai sa ai pese misi ruki ai pore kanga ai o anu ai pore kanga o ai no e sa o le leila sa no mai tai to iai le wo mai fa mai ia fa fe kai ai nga me langa o le wa asa ngi ku le ma o le fono I le tesiva I vetolu na mato iai na I Geneva. O nana te tala I manui. E kau mawhai asi ko ia inga. E kau mawhai asi ko ia inga. Fo ilele I o mea maa whapea ngā fua mai se mea ngā aua iai.
A ole mea lai sa o ilau sau no. O fea la nga ia ingai mea. O fea la nga ia ingai kupele ingi ngā mea ngai ka ua mai. A le la fato a tau filosofi mai nei ma tau whapipi i o tau i ngofa mai o tau. One thing for sure. E kou ke le pu lea whantenga isi a kung. E sa ori tala lea le atau. Yeah. Every year, every government, every new PM, president, e o akua wa leva na fata oto la tofu fuanga e ia kupe mo malo i fafo. E ia kupe mo le aku Pasifika. E ia kupe mo so i fua maroloinga. So, pau warka ko me fai. O le oe au wai. Oe au wai. Oe saufa fai. A waku ai fia momoe training ngai fai. O le fia. Se yo fo ngai mingi sky fai le mele ngai aru oe fai. Io, o lo waru e moe le lei i o fai au ia fong. E moe le lei kukongo fongo. Ia e uma e la lau moe. E lei lo penga i moe le kukongo ingi milionga po fea e o ia. Ai o peka ko mingi ska langolango. Pe malama pe le malama i nganga a fai o le requirement e te tauna lua aso e te nofo i te tonu o le fontanga fato a sengi il fia milionga a fifio le lei ngofo ka kogo i ngofo i ko o ngofo ka unga ka ngofo nga. O se kasi o waiga waga sia kai e whanga e maari e kere lau whalongo e se whai so. Wha mai, ia, o mako meanga, e le ai ma se mea e pilong se chapipi, o mea mea malo. E koki au ese loa, wa uma ingar ko ownership, wa uma ingar ko ngā ruenga. O mea awa, o transfer mea, wa owner malo folk. E ling ko meanga, o ako, a whai anko mai o whai malai malele, ka ki e whapera i ki a mea, wa uma ingar ko ngā ruenga. O melo le si whainga maro ki kiro e lo se mele le ka ki inga e ko anga kere wanga e kalango e lako menga amaka ai maka li fo ngi mea si o menga le leio ko nginga lako e fai mea ngi o le leio ko nginga mara ko longi me o masa ko kongi e Samoa e o su e mangi manguia mo Samoa ale o magi fa me o lako mea ai ka ulo malale ki e mea sa ki ko ma le singa ngo sa le ka ki kore pe musa kalango ngā mea ngau. Ai, o le ala pa mea ngā iei le mālo kai mingo ese ai. No longer lengi ko mea ngā, o mea ngā whainga mālo fau. A ese whainga mālo fau. E lengi la ko mea ngā, mea lisi whainga mālo le la wako. Ia. E talo whai. Iwa ese le mea wai, ia ai ono le umi o le soifuanga, o no for power. Ua abe ai mana mea tō tino. Wa fiwai na o lela wa o fosi wha maro siro na tino e ave esi. A oro na mawhau olo ono whulapuri. A wai ngei ni koe ngā melia. Ua mai le whale fo ile li. Wa maliu si ko ia inga masilo makua. Wa maliu. Ai wa kui si tenants fo ia ngofo. So le ngā ole. Ngā ole ai kua. Ia o rola ia lea ua whai au mai si o mai hase ka kano o whea koe ai se hau mai so le ke whea koe e paka ku so le whera lua ia koe i mai ko kongore o sa o le mea tonu ale nā le o tato whawai ai the government of Samoa now it's become an haunted place wa makuai haunted a fo i lili wa haunted le mawhau or koe inga i le whiaru ese i oe Mare fiaru ese. Wa manatua ia o ana mea tō tino, o manatua ia o Samoa na tangata whaingaruenga, o tangata whaingaruenga o ana tāwini, ia o mea umai pūlea ia. Mai lona mawhauwhau. Lea na ua ave ese lo na tino, ua remove ese le kingo. O lea e ka a iaronga mawhauwhau, lea e whaalafu wā solo longa mawhauwhau. Ma whaaleanga mea solo le mawhauwhau o le toe ina. Whakoi fo. I fuafuanga ar malo. Lea lai o vai wala oi. E pei o le whawhinge sa. E vai ngai lo makukua o ke fu ie. Wale ma whainga koe sa vavali e oso ai lor kamai kiki au ko. O le mea tonu ana ala ua whai. Ua vava ai atu.
Wa le si mingi skalo ke vai ai wa le to e wa tele ona taimi I fafo na I lo Samoa. O fata rai. Ia. O le fo e malanga. O le malanga ka malo ai sila le si kianga le si kia ile official kulisi si kianga o ngam kanga ruenga. Sau or ka mau ai nga kauseli. Ya tia. O le ale me ku ua ngā mea. O le ua kakala le vangoa ia kaku. O tatanga matua I tātou fuli e ki o le paipa. A fai o tātou malanga ia e mo o mia mai fea, ma fea. E ongo kakala mai ei fai kokoa. O le fo i o te look forward lava le ataua. I le fai ngā malanga e fei loa ia I tātou pale mia. Ma le Palestine o Amerika. I am so looking forward I le taimi e fei loa ia I le lauli le mali e toa. Ma le kama makua ia Donald Trump. Tā li tonu mai lau tala lele I ataua. E kakala isi a vangoa kikili. Kakala isi a vangoa kikili. E toi fo I atu le pui nga fo I le Amerika pe o le parankeke mawhakawhanga ia Samoa. Pe o le mea na iai mua. O te loa e toi o aturu tu ai ngā fisoso ninga le nai tono le tātou utunu. It's just a matter of time e whailoa iai. Ia, manga kua. O le I whaia ia official visit le whionga le paremia. Mōre sila fia. E le I whaia langa official visit fo I le whaare mālo I kukongo New Zealand. O nai le I whaatau nuuina lana official visit peia na wai I Aussie Talia. Whaare mālo. Kama fo I le laku. Whai kua na lua. Whai le pua leo. Ai sa vale ka peka mumu. Si le fu o le mālo Samoa. E le I hepen mea nga. O le I kukupu. Ia. Ai na ona tātou whaaso ai. Ai ono sto ina ua misir ka malo. Ia le halu I ninwhai ngā malanga li ato. Ai sao lea o e li ei se malanga alo I al paremia I fafo. Yes. Masalo on malanga alo ia mua lava lea la kupu ngei le weekend e sa ngei koe lau. E walau li a koe lau la e walau li e kako paremia I weekend ngei. E whamanga puingo se lau kausanga fo i ole. Salo potpule ngā ngusila ia koe lau po lan mea ngai whai ngā le e kaungu e po le aso lulu po le skofi ia ma koe malanga I se koe ia mo koe lau. Salo o malanga alo ia mua ngar kako paremia pe a whape e kupu. Ai sa oi, ele foi se malanga alo ia paremia ngei ngusila. Ngā o ngā singa se ai sa oi a ele se malanga alo ia. Le ataua, ele I whaia, le ala fo I le nā, le ala ta mauti no le leilava. O visitie malanga I fo I le whionga le paremia New Zealand ia, it's his own medical check. E le o consider inga visite ngā o se official state visits fo I le whaare mālo. Ai e o ono ele taimi le na o la lola ile lau mua I Wellington e whaatau nuu le whai ngā malanga aloa ia le na I whisanga inga. Ia lea it's yet to happen le vaenga na e o foi lai Australia. E foi e loloma ia le tūlanga o lana ia a whailo inga. E whapena foi Amerika maisi o atu nuu te tele. Lenga o akungu umala iei ka ko ofisa whakonge sula I tatu no nofo whainga paanga o tunu foi na. E iai me ta o official state visits fo ia tātou paremia me whai ona me whala Amerika. Yes, e le i o fo ele teimi e fio me ka malo. Ia, se le whare pai po le moto pai. Ai se vaenga e lau warunga ai le tātou whaasoa I le vaenga lea ona o le tamau ainga ua whaasoa atu e nisi o atu nu e ala I donors ma fundings ma vaenga whapena. O le mele tau o le whaonga ina le lei. Manga ia yo vai ko mengi re stangata le no lana o se ela vai tatu fasoa o fi manga fai kau mana yo no finanga fa mai asiata mali atu ma nai o le isi me o pito sili na sa wai ka mau ai ngo ku e ala ila tu so ninga tau miliona e fia ona mafua isia o lo la tu mai tau wina o lo fa nga le lei o lo fa nga le lei Arku penga le New Zealand avaku anga wo maki. Ngai fa solo por ke ki milionga ngai fa o nga le. O ila se ku u ale fia sa aku pe afi o le va ia ku nga o le maki da kila le va ia ku ma va ku fa o nga le. Ai a fa ia va ku mangi mo ku pe o le
e ngi mo ko ngo se kanga po ko ngo se kingkanga e o langi malo o le afia fa au nga fa yanga ko inga me fa pena ka toi fo o se fa ko le fa nga mo sa mo ka ko pro ke fa ngi wala ga se fi o ku ngi fo ai ba ya ku lai le mai me lai fai ele ngi me fa pe ale fa pe lo la ia ya ko ve se ku pe la ngala o ma nga ya mai la ko me la fa la wo la ko fai ole le o fa nga ngol pro ku pe pro ke ki ole ke le nga o ku e fi so songia mai o ke vai si di mama le aisia ar ka ku par mi le ke aisia ku le pa ya so o ke vai ko le ka kan ngel mala ba le ka fa ya sa u se la ni su milion le pi ke ula el ba nga le akelo ele se kupe ke renga ya per kangia ma Amerika pa o ai se ka ka nga ai le mole le mala ba le mal ba inga ko risi ma be sa mo o se ko ngu e fa ngo fie mo file mu ngo mai Amerika per kangia ma sainga me fa penga e ka ula ko ia e possible uma lava e ma fai sa mo fai le mala ba le e ma fai sa mo fai ba le ale lei nga ku fa kasi ka ko kalsanga ma ka ko plans me fa penga fa ngo fia ngo so songia ku ke fa ngo fia le tua ma anai ele lo por malanga le Australia le la fandai ka ko se ka ko mala vale le a toi fo ele lo por malanga le Australia ele la fandai se ta to mala vale le ya sa e kupu ele fa pele ku e matua tupu e le tula con tatu male vale le ya sa kire ku pe Australia Australia le sia ku e fa ko se ya America ma per kaniola tutta ma ai ngai risi ka ma ia ku Australia tele fo ile se le ni em fa na fa matua tu ya o ka ko va e ka ko va fo ile le ko sur milion nga va fa ma va ku fa le nga wori fo e kai mor ka ko campaign la ko campaign la itar pipi ya ba kia ingor nga course fu video ngai le tasina vai nga kilo Australia fa nga wori yo a se kai va sole matua ola le poi la vai na te ya le foto e va tu fo ile si va o le si vai ka wa fo le ka kilo e fo le i kai mi ko nga o nga vai ya sa mo le kelo molingi la vai kele ak molingi fo la fo ile ya nga fa molingi sa mo la ko nga vai kai mi nga vai sa ia ya Amerika yo o aku per kangia o aku ngusila o so kanga nge e fai ngofi o nga o lai le la ko finga ngalo mal la ko kikiro mal ko kan fa sur piko ila kinga ingo samo ya va pela le kan fa ya kinga samo ya o le mo kwa ka ko venga le spot lenga o le va o fiki le ipule o le solo o kanga kai o fiki ma markera nga ko penga ngarnge fiki ai ko ba ku le wa makanga vai loinga lau fai ka ko inveske o ke kere ka ko pioris o ka longa me fa penga ya pero ka wa nga e ka sifile le ke lo me sa mo vai loinga le mfiki sa kele ko ke ave mo fiki me umala e toe fa fo uma mai atu langa ia o le fa lau moina fa lau moina o vai nga te tele nei e toi fa fo ima kwa ya ka ko jamo te lo fo ilanga o tatu o le fioga fo ile li pale mia he's a person fo ile friendly fie fa awo ro fagia malama le sunga la le bani o tangata ile leino na tweetinga nga friends well look after le le fa pena fo ime yo fa nga wo fa ma ro la nga ne fa ime ka friendship io ia le leila fa awo ile si mango we fa ya Donald Trump o le ma le fa le fia o mea isala eru mo isi kai ai e loio la o le mea ta o fa nga wo e fa pena e foi la nga pa va Trump foi ya isala eru ngo po mu le pangonga wa afia ia le fia lo fo ia fa mai la o palmia ale pangonga he's my friend and I promise him will look after them va e fa pengala tu langa fa nga malo balanga e mala malama foi kai o mo foi la tu taimi ia e o mai foi isi kai e o mai fa au e o mai foi isi e se bera ku te fai o mo wai la le va non nete o le la wa lunga le mar sai o fa nga me
ole tu langa o ava no e mo manu ia ia te ula e tau alunga ai me se foi la ole e fata pena mo ta longa ile afia fi na nei ia o se fia nga le ia au se kalia ai me se pare mia Australia ole wa fio pul pare mia Samoa se i moli mo wina ia le ta alunga e la walunga ai ma walunga ai au se talia ia ile ta alunga o le laka piliki le ole a fai le matou malai Brisbane ile afia na nei ia o te le tau fai atu i le ungo le talonga o no te manao e awane i fia afia o lua loto mo lo fina ngalo i oe ai awane i ngalo i ate o lua o le sunga le pale mia e Maroons vo i oe o le awa sunga le pale mia le awa e lango le Maroons ia ele a faina lea ia te au ia a fape fo i o le a faia ina le lua au na nei ai ia mau meni miliona mo mo i le whainga malanga ia wa lava lea e whawhiwhi ai o roto le ataua ma le anga o te whaia tu lava ua oki a koa le langu lea ua hoki whaasoro a koa o ai te alofa i tato manu Samoa mana inisi o tato moana o langu lea ai o le lanu lea ua matua le o se lanu o toi le leile nei taimi te lofa to a toi le leia le lanu lea pe a maro lo le kula i po leanga i le mea fasia i fale. Seta, o nge ngale o le lango le kampanginga ki whenga ruenga. So ye ke red wave, this maroon wave, o le blue so ye wave. te rua bayani ata vai. O le tausakan te nei o le maroon le sampingi. Se vai ai i lo apiusinga o lo The power, abuse the power. Vai lo apiusinga o lo ngaluenga maro le mai o le defending champion ai lo fo mai na ata ko se furu tausakan tanwai. O rali umaka longa koe o ngā ngi. Mo si la fiala yo ela is tau na e amaya e si lo fa penga ka unga ya amaya tau sangan te nei wala nga o matou le siamping ai te le amaya se singa mai se me wo tau sangan te luai ai na o to e tau le mau mo so ni atu o le talonga ia na nei mali o lo finangalo mali o lo finangalo le fa ya matou o Brisbane Suncorp Stadium ia whaupopo ai male al watu al pale mia e latu mabanuia. Ia, e whainga kākele la ngā maua so kou ai ma so kou mangu maro. Ai peño whai atu. A le tau lau or wha moe moe, ai fo i pale mia i sa mo o sengi ngis ka komilionga. Ia wala mara ngai whai mo orua. I think I said that regardless of the result, pe malo Maroons, pe malo New South Wales, I believe that today wa malo Samoa le kon kala kele o sengi le fionga le palmia ma le palmia Australia ia vi ele le nga vongo le ngo pa vitai te le lava o ava no le mo e ave fo ni via fia to tele se u fanua te ro fo la valita tu fa soa ia le va ngol fiafi e mo moli tu ile fa malo ma le fa vitai te le lava i tama fa nau ma sa mo o mai Australia o moli tu fa malo ma le fa vitai tele e moli fa ta la fonga ai leanga e pala le maa e le pala le tala le upule la lau e tatou na whai ngoa e tatou e le sa ave pale mi o tangata tata tu loa e fiwala e koe se ira ngā whao a ua lo ngā le mea ngā kuwai e tate aroa rua e pole afu i loka fia e kau e aroka maa fau e la ngona i le whanoa noa i le tangata matua wa le wana whai mo tatou taitai ai no whai la fonga whapene o le winga o le whamatalanga whafkai ke lea ia te o tau Samoa so o se Samoa ele o fa por ki kia la ukala wera ke HRPP e ke fast e ke sape ke alava you are a Samoan living in Australia o ngai singa lo wafu i Australia mo bodi fa malo ma fa kai kili a le tua leo lo to wafu mo lo to tinga o le ale kai mi malanga wai ka ko kai pe malanga o ko kai Samoa e ku ele kua se mele le yo la to lo e tu uele tua se mea le lei o la tu loto. Ea, e koe faa, e si foi manguia i Samoa o ngolo ko wa fulingi. Ia, o tu langa le nai lo u langona e mboli e toi fafte te le la. Ai mai se ala, specially and specifically, i tangata uma e lango whainga malo tu lai mai. Ia, na fwa tu lai e tua e, ma au rua manai ni rua sau noanga whai.
Ia, o tātou tau mawai fo le lea fiafi maranga whaaloa. Tau nga so kama e whasalonga fo mole. Nga ia. Ia. Okay. Ia, sau no mai anai. Ia, karosanga ku fo mole I kama makinge kuai o le aunga skopa, le aunga korisa moa. Ia, ako silakanga I mai le bua maka kako ngaruenga I le toe whaafoina le o tato Science Labs. O le amata tu New Zealand le tusunga ingoa. O te loa e sau sistemi na whaasirisila tu le aso pol maasina o le tusunga ingoa o Samoa College. Ia, na so le ma tusunga ingoa o Australia ia au kuso. Ia ai whaakingi loe Las Vegas, America le kako kusunga ingoa. Ia o ngai aka ia ngale koe whailoa koe I kako sui mamalu. Ia wafo I kama koe makenge koe le aonga. To participate, vai kako scopa page. O pe kako scopa page. O ngā ua I le information regarding our registration. Yeah, whaftai malaw no. Oi, just before I go. Fia mole tole ngang whaftai I le sunga whawhengainga, the late Reverend Lale Yeremia. Whapea fo I le Reverend Elder Totianga Senara Marfaletua. Ia whapea fo le tina matua ia Utita. Ia, lawa mai anga meila ko selengi. E a mate le tato fundraising leo, le tato tusinga ingoa. Ia, malo whaftai. Malo. Ia, wa umako fai mau ia. Whafkai me sisira mai, mai mo mai fo ia o ngai ke sisira mai. Malo whafkai ni langrang. Mongia ko whai kai au le lo fo le kua. Ia, le nā mātou mawai whaatasi atu ma le auso I lungo le tātou proklame. Yes, awana I ngalo le sunga Mr. Falai le so te ao. Las Vegas, your only opportunity could be the last opportunity. Show your support. Ia, I le tau mawhainga fo I le uso le so te ao. I le tātou two guns. E te tala mai le valu le te ao. Ia se ia pa ila vai le fiafi. Mahea, mātou toi fo ia I le so te ao. No na ia foi na inicio fufuanga mole aso tofi ia mafasa uni tuai mole toi malana tu I Bay Area a moi fo I Bay Area la so valaile ia manuia le tau manga le fiafi ia manuia fo I le tapu inga aua ia wala ngora ka mo fo Mr. Falai o kasida ko awani sa fo ia ole ali tu langa ole o ia il tatu talonga aua nei palawa le se si lungo tatu Facebook awana ia se fainita la leanga uma ia moe le tangata mafofo na manua ia malona loto mafatia au fo ia ngangei pe au fo ia ke ua masangi le malo ua masangi le ko ila ua masangi na kala kuspa ia e masangi le kau marulu ia e masangi fo le vela ia alo fatu bo orua le fevanga na fia fitato filo ai tato proclame ia to te lona le stato proclame la sortaeo o te le vanoa tutao e te loli ataua ia la fotu ia o lua fa le lo fa so le sortaeo io ona e matito e mautito e fa si fo malanga ngai ele o te loli te mitonu le na o le on le proclame ia tato wa talo so fo le lo fa malanga le le tu mo le fia lo fa te le tu Samoa so fua ia mo ia o le ua familie kako producer Maro Loka awa e msaro pe mosa mo le sulai okay va ko ri o ruari ele ase me lenga ru mano lo ai la ru ko mano lo I fu ele faina ta tu filo ia lo fa malenga le yo le tua lo fa te le tu so I fu There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colors inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our Fala and Tapa. To the vibrant
vibrant greens of our island plants. With over 12 colors to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. Oi, go! Come with me. This is where our adventure begins. You call it paradise, we call it home. This is Samoa.